ko ke ba rumileng tempo ba feta ba re ga re go mo le morwalo mole le sa go ikgolega ka gone ka lebaka la gore gompieno ge ke bua yana ke tshela bokete ke ipotsa gore ke tshela kae batho ba tshela kae yaanong ke kopa o potlakanyetse molao e re ga re bua e be re na le tshireletso ga o re bua le batho ba goraya ba re ga gona sepe se se re pateletsang go go thusa yaanong potlakanyetsa molao motsadi. Amen. Thank you very much. Yo la tela mbatsadi. Dumela mbotsadi. O bua ngwe ke Masego Senya Moramotswa. Nna Tautona ke lebaganya le wena sello se ke tlang ka sone sena sa ka ke sello fela ga se sepe fela. Ke ne ke bereka ko tsona Pride ga ke nosi. Re tseno ke bokoa mabapi le bolwetsi bwa serame bo eleng gore re tserwe ra isiwa bongaka ke yone tswana Pride mo gompieno tswana Pride ena le batho ba e ba duetseng rona ka riana re nna mo lapeng ga ke riana ga ke robale ke tshela ka bokoa bo botlhoko bo eleng gore ke tshela ka go itshidila ka metsi a bothitho mme go sa iregele ga ile sepe ga ile gararo ka letsatsi ene nya ga irile ga ile sepe ke go bona go golelesetsa hela mo eleng gore ga ra duelwa morafe o duetswe mme ga ra duelwa re ka nna batlhano ke bua yana re tshotse makwalo a bongaka ne re isitswa ke tswana Pride bongakeng ba go re tlhatlhoba mme go heleditse bokoa bo tshwerwe mme gompieno ba re itlhokomolisitse ga ke sa tlhola ke na le ga ile setlhako Tautona re feletswe ke ditlhako mo eleng gore ke nna hela re tabogile re ntse re batho re dueleng batho re kgona go ikalafa re kgona go itabogisa ke nna kwa motseng wa Magopane o bona gore ra sepatala se go kae ga gona le ga ile ene Thebepe ke ipegang ka ene Tautona ke ra gore ke keledi ke tsholla dikeledi Tautona ga ke no se re sa ditso re le 5 morafi o duetse Tautona ke ra gore ke sello sa kuranyo a meno go siama botsadi go dumedisitswe botsadi go dumedisitswe botsadi we mengha ke mme Tidimalo Monghae modula stilo wa mokgatlho wa bana le bogole wa South East Sports Association for the Disabled ga re khutsa ha tsara re sesat Tautona ke meha ke bua ka le tlhoko le letona re le bana le bogole ba kgaolo ya ga Malete re le bana le bogole Tautona re tlhoka go nne le leadership empowerment re le bana le bogole re batla go ipona le rona re tsaya karolo mo go se se diragalang mo lefatsheng la rona la Botswana re batla go ipona le rona re le makhanselara re batla go ipona le rona re le baeteledipele ba lehatshile re le mapalamente kae ka paka mona le bogole a nna a ntse a le teng le ene mona le bogole le ene a tseye karolo mo tsena gore sa diriwa mo lehatsheng la Botswana e be go nna le kganyengwe e leng gore ke a thuto re le bana le bogole Tautona re tsena dikolo re le batona ka lebaka la gore re be re emetsa assessment ko Central Resources Center ku CRC go mo Tautona go fela no go baka gore anong bana le bogole ba hella banna mo lapeng ba emetse gona go asesiwa ku CRC ya ro Tautona ke letsa gore bogolo a kgaolo nngwe le nngwe e ne le District Disability Coordinator e nena a tsaya yo tsone di kgante tsa bana le bogole a kopane le phata la thuto le ba boipelego go itsa gore bana kgantelano e ba hela bana mo malapeng ba emetse line e telle ya ku CRC engwe Tautona ya bohelo tla inshwarela ya bohelo ke yone ya letlhokola ditiro na le tlhokola ditiro le dintsi mo ga Malete mme re le bana le bogole ba kgaolo ya ga Malete re na le lehatsi ko projecteng ya ke tswang ke go ena sesadi ko Taung ko Mogobane ko tse di project tsena Tautona di ka tlhamela bana le bogole ditiro ya no gompie kwa na tsone di project tsena di tsa bana le bogole ka nna no la tirelo tshaba mme tirelo tshaba Tautona e hela ka dingwaga tsa 30 years mo le bogole ga fetsa 30 years wa go nna ko lapeng go mona go hela go baka kgokgontsho mo malapeng mo go rena re le bana le bogole le e le gona gore ga ntle re fela re dirisa diritibatsi elone project yone ena ya sesadi Tautona ke national body ya di-sports tsa bana le bogole di-sports tsa bana le bogole Tautona di saletse ko morago Tautona ga rena koloi re kopa koloi re le sesadi re le di-sports ka re ga re tsantse re ye go taboga ga rena trailer e pegang di-wheelchair tsa rona ga rena koloi e re tsayang mo ngame ke a kopa amen
go setse go dumedisitswe botsadi yo e mengwe ke ka go Mokwena go tswa ko VDC Kotse nna sello sa Metautona ke tlalla ka se ko counseling councilona rona ra motso mabapi le di project tse leng gore mme gwate di approvilwe go tswebe di boa di tsa sebaka mme kana re tsa go ta selo sa approvilwe re tsa gore se tshwantse gore e be se tswelela ya ka ke re ke tswa ko tse botsadi re na le 2 years sa bolo go twa go te go na le project engwe go khoteng go te Metlhabeng level cross re ntse re ha gwa iragala sepe mme re na le 2 years ntse re boletse go te project ya approvilwe e be go nna le ngwa maloba re na le bo 6 months go sa bolo go beiwa di paving bricks Kotse le gone go eme mme kana no batho bone ba ditsa ke ipotsa re ano nako e simolla ha tiro ya go simolla la go ba gapela go reka di paving brick ka re one tiego ke one hela ira gone gore go nne le bogodu bone bo boteng re ntse re le go counseling botsadi ra iteka re le banana ka go tendera re batla ditiro go counseling mme re neela ditiro mathate ba nna e be nna tsone di-late payments kana di-late payments o kgona go itlhalele gore nna ke tswa go kopa tiro madi ka go adima sekai ko boletshego kae bona banana kwa gore cancel ya nte ya ka madi ntse tsenya di-interest yaanong go mo gore busetsa ko morago gore le ka go iteka Tautona ke a leboga Dumela boko mawa ontaile kwana ola mapantsola o dina pila ya dumfona duma boko ho wa motsemba era ta magolo nna di molimi Tautona rata mamona ra di meeting go mo go bane le go botse re banana nna rona go se mosadi ga utlwa re banana tlamputhego ya balimi a shina balimi ba go ba ka lebele lebelena le ra bohode bo ra boja prezo mo shopisi go bo sefalana menna tina ba isikini ya o rekisa nna di molimi o potlana tsa sekolong go Red Cross ya no motsadi mthuse ra ba go le ba ya ba shadisa mo motse wa maliti ba re a ke le godu tira entle e di mama go se mosadi mama go le wa re bua le la mo ama etimona tna la sikile wena di boko nona le ka kile o re ngwana ka tla fa ba isekile a di wile dikopo busi o re ne tile thank you very much hey Thabiso hey thank you magirana mbeso magirane re tlebe re emisa ha morao ga re o apering jacket yone e reflectang ba bangwe ba ba latelang na male go kobetse pele re ternele thulaganyo ka kwa re ho abana ba go kobetse go buela ba be di hala ho re be re busetsa ka kwa please re tla boela go go lona re hilwe nako ke a dumedisa Tautona ke a dumisa kgosi le batsadi botlhe dina la me ke bidio go tike William ke tlhwafetse ke William ke tlhwafetse ke tla yana ke na le ngongore go Tautona ngongore go ya me ke gore ke kontraka ka go bereka ke agile matlu a mapodisi ko gantsi police houses ke be ke aga matlu a mapodisi ko Molepolele police houses ke be ke aga police station ya ko Middle Peace police station ke be ke aga le matlu a bo judge ba court high court judge ke agile matlu a bo judge ko Lobatse ke be ke aga ko Francis Town jaaka ke ntse ke bereka yana ne gona le batho ba ile gore ba supervise ba nnela di instruction gore dirase o direse sotlhe di le mo mkwalong go bohelong ha ke seno go hetsa tiro ke netse certificate se bidiwang go te practical completion certificate ke be ke bonela le certificate se bidiwang go te certificate of making good defects gore ke ba ka ntse sengwe le sengwe ga tiro e seno go fela batho ba gormente ba gana go ntuela bana ba ntsenya hale le go ithella puso e ntšha e be e tsena e be re ka December ka di 12 ke kwala lekwalo ke kwala ko ministry wa transport and infrastructure nakong yena
ga gona ope o batlang go nthetsa ko teng ga gona ope o batlang go ntuetsa mme ntswa di-company tsotlhe tse nne ke bereka le tsone le di-consultants ba duetse madi a bone a otlhe a tiro e tshwanang le ya me e ke e dirileng ne ke kopa mongame gore o nthusa gore ke utlwe ke tsise bosupi le dipampiri tse ke di tshotseng tse dingwe ke tse tsa tiro tse ke di dueletseng tse go teng ke tla di duelela ke a leboga mongame. Thank you, Mr. William. Dumelang. Dumelang. Ke bidwa Mphile Taupedi. Ke bidwa Mphile Taupedi. Ke a o dumedisa Tautona. Le lekoko la gago le mapalamente le Tautona nte ke tana mo setorong. Ne ke bereka monna gona go mpela ne ke katagale nbodale mo setorong sa Hyperbolic yaanong monna teng o bereka go siasia gate o bona mo tokweng yaanong a kitse gore di-office tsa gago di a kae yaanong Tautona ke batla gore monna o le mompatise le mmate monna o ga a bole go nkolota bosepitsego Tautona motalemeng boare motswa pampila metšie ingale mputšie monna wa nkolota o nkolota madi a mabana a masisi nako e metse e santele puso ga masisi ne bankganna ko lembodi gate kae ko lebakwa ba nthaa ba re e le re ke tsile mo di-officing tsa bone ke mo mphetseng a re ke pe mo di-officing tsa bone yaanong ne ke nna ke tao tsatsi letsatsi je nna ke sa ithoma kapa ne ke nna ke ta tsatsi letsatsi. Thank you very much. Outwits, sir. Outwits. Thank you. Honorable Pana, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Misasiu. Good morning, Mr. President. Good morning. And I want to congratulate you as the President of Botswana. All protocol observed. My President, I am here to cry. I am here to talk to you, not to talk to Walid. I am here to voice my grievances as the President of Utuste Foundation Trust concerning human rights abuse. Human rights abuse. That's why you see me today not observing protocol to voice my concerns on a serious note. Few weeks ago, I was at the State House to inquire concerning the procedure of launching a petition about human rights abuse. Currently, as a former intelligence operative within Botswana Police Service, resigned in 2012, I survived many assassination plots under Botswana Police Service and DIS. Until currently, my marriage was destroyed. A police officer is behind. My second relationship is destroyed. A police officer is behind. Police officers right now are fighting me for my farms. As a Christian, as a pastor, as a minister of God, as a lawyer, abiding officer, I followed all the procedures to ensure that I follow the rule of law. There is no office I didn't go through in Ramutswa, but unfortunately, that's why they're trying to push me. They know me. I followed the rule of law, but surprisingly, I have never got any help. And I loved your statement when you said gender-based violence is pioneered by our sisters and our authorities. They wanted to change our stories as men and now claim that we are now abusing our sisters. Whereas security agents are using our sisters to fight us, when we respond as men, we are taken into handcuffs and taken to prison. I am here to assure your office. I've got the 2 cases before the Lobatse High Court at the moment. The last one, sir. Yes. Please. The last one. In case you hear that Utuste Morapi is assassinated, just to know, I am under surveillance 24 hours a day, 7 days a week, by your intelligence agencies who don't want us to follow the rule of law. I'm coming at peace.
At 42 years old, I don't have any criminal act or my fingerprints taken. I have abided with the laws of Botswana. But your intelligence agencies, they need to be scrutinized for the human rights that you are pioneering as the president. I salute you. Thank you, sir. Hey, re tla ema ho batsadi, re tla ema ho go late go boela gape mo lenanong re dire thulaganyo e latelang nako ya rona e khutshwane betso a re namere e tshwere yalo pele na ba lentse ha tseregadi. Thank you. Mo nakong ya gompieno ke tlabe ke re laeleditse re Mphile Lefutswe a tle go reha leboko ke rata poko bobi ko re hela eng katugile ga eng khatlhegela ke tsore ka goreng re Lefutswe sebaka ke sa go reso Amaruru mongaro na o gorogile. Amaruru mongaro ra o gorogile. Mongaro na o gorogile. That's my boy. That's my boy. Are ke tshadimela ga mokane ga mathibana ga mosadi kwene go teng ba sha ba tumele ba bone jaaka khomodimelwa. Je kholofu ya ga mma go ntifi. Ya lo tsile tshachauka. Morale ho tswa sala u ya maloba. Le go mpeko ke ntse ke bolela ela. Ke bona mosanyane ga te mosanyane ga tja go pola ga te mosanyane o gapa kgomo le motho lo bona go digile bana ba mmala sibilo le putula tse mongwa rona bua ke lona ga boko o ile re le putaputana le putagane le tlo go phunya monatlana e ke tele tla sitagale go tatswa mma go bebe nteng go ntwa o tla tswa re tla ja mahula dumelang ba rua kgomo dumelang batho ba tshala mashiduetsi dumelang bana ba mmala sibilo lo ntse ba ntle banna Munyanya na wang khatlamana na ntse mo so ka re se ba ga se le go le ke sersana sa mogalagading le khanya ka togamele ka giso ka ke ka giso sa leng thabia tsoma go se ya bogologolo ba go potsa maboko a motapela re taudi senang seboka di siwa tsena no thota morale khatutsa ngwa khaba mongwa me ke tloga ke betwa ke mabukonku ga di ke di mkhadi le pedi Ma Kya itse a tere tlo itlotse molapo go te ke tswana Mma ba ka re sokela dirope badimo ke tautona ke raro na re mo amogele ka mahala pele le fetlo la ditimi ke tswa go tsena kwa khotla kholo thosa ke thetse le tlogo tsoulang ka ba ditsebe ke dula fela ke sa utlwa sepe ka nna thosa ga ke sitse dumela pharagata ba le tekana le filwe ba tswana kana le filwe na manantlanyana ya mashetla a buruma ba thuirile go fiala fua huba se se nonne sa ga kwalata o gorogile mongame o gorogile ke matebela a mantsho ba ga mmasodi a mphela morwa Lefutswe ba ga sela ona malle tlhakole diroboro matlhakole tse di a robileng fela di sa tla go alala ke ra tsona di tsogang di gopola thakwele lengwe na mare tse di naga di diobe a re ga re go berego tse kgoduma morwa Lefutswe o e sabo bo tsabela mo gotlo ke re atle re ga metsi a khoberega ba khoberegela go itseka kana ke itumetsela bona ka ebe le sisibetse ba letelang khatla that's my boy ke re go tshwana le tadi ga ita mona ge mongame ebe itela gone go atisa bojana le ebe itela bontle ebe itela go tsisa bone bontle bole bo bona la mona motho ga mabe o ba ntseditse ne ke sa bone ro tautona tsofi mabe o tsofi motho wa dloa that's my boys Rwal Lefutswe mongwame ke sala ke lala ke sa robala go letse go lile mokae mamokae go lile nonyane e tlholang baeng ke sala ke lala ke sa robala ke sala ke lala ke edimola ka re ke monna mogolo a lelobu ke bela pele gore tota letsatsi le ta tswa leng ke go bona mongwame ke go bona tautona
ka tloga ka tlangwa ke kgobe mongame ka tlelwa ke toro e monate ke lora ke le komadisa kwaneng ke dise ke na le modise re di diakana re ja madila a kgomo e ditse sesweu ba re tliseditse mokgabo wa ga maditse o tlhaga mong wa rona o na le mma wa rona mme ka one bokwe a apere jaromane a apere e pududu go tlhabiwa pina go ntse go te motswana pele ke tsikingwa ke mpopinyana nthare hela ntu a wa re wa kwa kgota kgolo kwa mong wa rona o tsile wa bitsa ka moraka ra uma o pile kgomo le naka a re tsoga kana o kolobeditse dikobo ka raga dikobo ka tlola ka tšhaka ka etsa moanywana ga mogala a gapa kgomo tsa morafi. That's my boy. Morwa Lefutso wa utlwala monantswe la gago a le tshwaletswa ile makutso tona o re etse thata ba ga malete le tlhoentsebe gore le ska tautona a tla a le utlwa ga a reitse mafoko a rona tautona ntlhang ya bodiragatsi re sa le re šabela ntša ka legotlo makhumanto re tshela lone re sa je sepe re sa itatswe dilo tse le gara di tsa tentenyana teng go tebile tololo tata a gwetsankane ganeta di amusa ke regagagagala ke bone kgomo e kgona e kgwediwa ka kgwela e kgwela apane e Morwa Lefutswe go e kgaba monna ba re ke sukuru e tshetla ya maramabhobu ya ga mmangwato ko magalape ko Thosa ba re irile ka sedimongtholo a morula a kgola malatsi a le 31 ka 1969 ra segofadiwa ka moetapele tshwara ka thata mongwame tema tsa gago di a bonala tshimo tsa gaeno tsa mabele ga dina phori o tlolla letsogo mongwame o tswelle o dira bontle jaaka re bone o dira ga moranang a rogwa o okeletsa bagodi madi ba itumetse nnankoko a re ke ape mmamorato a tsatsi le letsatsi reisi tsatsi le letsatsi mme ra re fa mongwame re fe re je Batswana re je jaaka koko e re ga re tlhobotsompa tsa rona di bona ka maroko metsi re sa le re phatsi ba ka re dipholo di kgomo tsa marabi ka letlhafula marota a rona o ne ka ra khaduana le tlhabula mongwame ga tentswe la bosigo a le tlhabe kgomo kgatsi a pua ga e ke tala mmatse boya ka morago mongwame ke se ka nna molele tse morwa mokgatla a kgomo mogalegale wa marumo go teng ba tšhaka mo batseba ba batle ba go atamela ka betsa tsanto ga dithunyetse mo phegong ke no manana re ya ga sebitswa le nthomanye go teng mothana eno o tlhokile motsei wa ba jwa tse magakabele manong tšena le butse go teng o dikile a kokwanetswe ke babokiboki ko ditšhabeng ko letlhakelela ba bolongwe ba re mantheleletse dithupa nteng ko ba sepalabi ka ko dikaleng ke a ke ba thule ya kantšwa e kgotse nna go bekjane ga gara makuku ebile ga ke tsena kwa motsho ke ithala bangunanguna go ntse go teng motho go batla re mo phapanya le pulao bangwe ba re ga go batle ra le ene se go ba motho o boteng o tshwana le ka ramma o hiti ga tepe ga go mo di le supa a re maatamele re fa go ene re go ithuta ga te maphatlhanko a itsitse mogami Morwa Lefutswe nne ke emetse gore tautona eme ka dinao pele o jeleng monata a sa feta jaana mmagwe tšemoloi ga o fetile ana o sa latlhela sepe fa mmagwe tšemoloi mahipi ra bone khutlong tse nne tsa lefatshe ra bone tše phate moikalone tšwa lefatshe morata jo o buile matlhogo tse o tseleng letsatsi le thiba letsatsi ke tla lo bone ga go mogolo ga go monnye banana ba rona tšhaba a Botswana ka dinao lenaneo la lona ke a le lebogela Morwa Mabeo tsenang dintwa tsa lona di dupeng ke a le bona lenaneo leo wa bua ngwana ka ga gona nako ke tlarantlhopha le tlharapa ke tla re le tsipiri tše makakaratše kakaretsi tše mosibana ka re mo fa moswa mmogopa o dibege ke tao le e tona gatala mo leane ka kwa segotlong maitibolo tswa ga lekota ata yantša mopa lekota a tlhomaka e le morutsi mmesi morutshope le kota a suka di ka thala sone sepatlapatla kula mosomogolo a tshepe tša re bata irile se tsoga mogorotlo ebile se fola gageng se fola ka re kapele e kantswa pele setala bora di kgotswana ka re tsogatlhe o ikatle ngwana a gantšhwage Morwa Lefutswe ne ke tsere gore ka gore re paletswe ke go pagama sefofane tautona o tlatla gore tshwara ka letsogo re tseye sefofane mo lebogong ra leboga
Mogolokwane ehe ba ne jalo ba hela di batla ba re baakanyetsa patlelo ba re baakanyetsa ha re tla re tseela molaetso wa rona teng ke nako ya gore ba be re laleditse Autona wa lehatshe la Botswana Advocate Duma Gideon Boko go tla go bua le setšhaba sa Botswana ka kakaretso. Mogolokwane le ka nna hatshe betso ma ke simolole ka go dumedisa ke le dumedise lotlhe ba ga Malete ba le phuthegileng hano ka dipalo tse di tshosa ke le lebogele gore le boletsile ha gore re kopane ka gore ke ne ke le tlhoageletse thata ke na le go le utlwalla ha ke ntse ke tsamaya mme ke le utlwalla le batho ba ba pelo kgale ba ba ikemelang ka dinao ba ba kgonang go lwela ditshwanelo tsa bone mme ke a la kgola ke a le lemoga ebile ke a le leboga e simolla ka lona protocol ke ba ka thulaganyo e se ke lemoge lona pele ga mongwe le mongwe a kere nna ke morongwa wa lona ke lona ba le nthumileng ke a tlamega gore ke le lemoge ke bo ke le leboge sa ntlha ke le lebogele yone thomo ya lona e le mphileng mme gape ke ntse ke reeditse ka gore thulaganyo ke ne ka re e hetolwenyana e re ke tla go bua go bo go buile lona pele ba le nthumileng ke tle ke tlhaloganye gore a thomo e ntse ka ha ke ne ke tlhaloganya ka teng mme batho ba ba go romile ha gongwe ha ba bua le wena ba kgona go bua jaaka o ka reng ba go kopa ba se ba se bua o ka re ke kopo mo go wena mme ha o le morongwa yo o itseng o bo o tlhaloganya gore batho ba ka gore ba go romile ga ba go kope tota ba go laela ba go bolelela gore o tshwanetse o direng o le morongwa wa bone mme dikopo tsene le di ba o ka re ke dikopo mme le ditaelo ke di utlwile le tsone ebile ke di amogetse sa me ke gore ke tlhomamise gore di a diragala ha ke sena go le lemoga ke le dumedisa jalo ke dumedise bogosi Kgosi Mosadi Seboko ka gore ke ene a na a eteletse pele ikgaratlhelo ya lona le emetse ditshwanelo tsa lona mme nkile ka tla ko lapeng la gagwe le ise le nthome jaaka le nthumile jang ke tsile go mo lekola
le go mo kgothatsa mo tseleng ya na le mo go yona le go bua le ene ka dikgang tsa motse le morahi wa lona. Mme o na mpotsa nako eo gore dikakanyo tsa me mabapi le bogosi ke eng. Mme ke ne ka mo araba ke dumela gore dikarabo tsa me o na di itumelela. Ke ntse ke eme mo go tsone dikarabo tseo ke sone se gompieno le bonang tona wa dikgaolo le tse di amanang le bogosi le ngwao a tsamayang a bua le bogosi a le ka go tlhaloganya gore bo ka tokafadiwa ba nonotshwa ka tsela e ntseng jang. Ke ntse ke mo mahokong a ke ne ka bua le ene kgosi ka nako eo ha ke mo tlhodile. Mme ke a mo leboga ke lemoge magosi ba ba berekang le ene matona a lona ke ya la bona la boleletswe mo go bone go na le Ramogapi ke tsa gore ga ke le motimela le mo lemoga ka go galalela ga dikhai tsa gago. Mme ke itse gore ha le sa mmone ka dikhai tse le na le go ngongorega le re ga le mmone le ntse le mo lebile le batla gore a apare a kgabe ka ha le motho a etseng ka teng. Mme o le kgabetse gompieno re Ramogapi o teng ha ke motho yo o tlhaga thata yo re etsang yo dirang ka boineelo. Botlhe ba ba leng ha matona ke batho ba lona ke barongwa ba lona. Go na le Dr. Modiseha wa tsa botsogo yo ke itseng gore dikgang tsa lona tsa sepatela le tse dingwe tota la bo le hetahela ka nna mme le bataele. Mme o teng gone ha o le reeditse o di tsere ka tlhamallo a di tseela gore a le utlwe sentle gore la re le batla eng le molaela gore a direng a tle a se dire. Mme ke a ba leboga matona a lona jaaka ba leha le badiredi botlhe ba puso ya lona jaaka ba le berekela ba eta ba le hosetsa ha gongwe ga ba le hosetsa re lemoga gore go hositswe re tshwanetse re amogele re bo re baakanye ha re hositseng teng. Ke leboge mo parlamento wa lona re Mabeo moeledi wa lona moemedi wa lona. Ke leboge diagente tsa lona ba bane ba le emetse mo kganyeng ya lona ya lehatshe la lona borre o teng motlhale yo ke berekile le ene ka sebaka yo ke mo itseng ebile ke mo tlhaloganya ka gore ke berekile le ha tsene mo kganyeng ya lona ke ne ka bona gore nyame go tsene batho ba ba nonogileng. Mme ke ne ke tse dikgang le ene a le kudisa gore go tsamaya jang. Go na le nako ya kileng a tla a rwele mabogo mo thogong a re kgosi o mo reile a re nya o boleletswe gore ka tholo e setse ya peilwe ya go tla e ntse jana. A mpotsa gore mme go a tweng ga go ntse jana ke bo ke mora ke re bolelela kgosi mosadi seboko gore ha e ntse jana a bue
a bue phatlalatsa gore o teilwe go tweng a e bue ka gore ha ka tla e bua ko morago go diragetse ba gore ga a bue nnete a bue go santse go le gale mme mo tsamaong ya nako a tswela mo pontsheng a bua sa se boleletsweng le kwa se boleletsweng teng mme go ne ga diragala dingwe ditiragalo nna ke a di itse gore ka ko morago go diragetseng ka gore ka ga diemo di ne di ntse ka teng go ne go na le batshereganyi mo kganyeng ba ba ne ba tshwanetse go a go eretsa mme mangwe mahoko a buega ga gare ga bone bao a na a rurihatsa se kgosi mosadi Seboko a se buile mme bangwe mo teng ba re ha ile gore o tshwere moono o ntseng jana wena go raya gore o se ka wa nna karolo ya ba bang go reetsa kgang ye mme ene yo ya re ha kgang ya go rediwa ba bo ba mo ntshitse go raya gore kana ke ene o na a laetswe ka ga go ntseng ka teng mme kgang jaanong ka gore go ne go builwe phatlalatsa ebile le ba bangwe ba ne ba tsiboga ka go lemoga gore go raya gore go na le kapeo nngwe e le kwa a bo go raya gore kapeo jaanong ya phatlalla kgang ya bo e tsamaya ka ga dikgang ka tshwanelo di tshwanetseng go tsamaya ka teng ga go motlhogo go dira jalo go bua boammaaruri jo bo ka go golegang jo bo ka go tsenya mo mathateng jo bo ka go tlhoisang ka batho jo bo ka go dirang gore o bo latlhegelwe le ke maemo a kobo papa a ne go se mosadi Seboko a tshwere a ntshiwa mo go e le tsone dikgang tsa lona gone mo ke go intsha setlhabelo boeteledipele go tewa gone mo batho ba akanya gore boeteledipele go tewa o duduediwa go le monate boeteledipele go tewa o tsaya ditshwetso tse di bokete ya nngwe di le bothoko di go tsenya mo mathateng mme o bo o di tsaya ka gore go tshwanetse gore o di tseye mme re leboge diagente tse Motlhala Tshiamorantao Botlhole le baitsanape ba ba dirile le bone bo Advocate Jeff Badlander le ba bangwe ba lo le ntwae mo boemong ja lona ba emetse ditshwanelo tsa lona mme la atlega le tshwaragane le tshwanelo ke gore re le akgole re le leboge re lebogele gore le ne la ikemela la ska la itsapa la lebagana le dikgwetlho la lebagana le mathata mme la ska la boela ko morago ka go dira jalo le ne la nna sekao mo go ba bangwe ba ditshwanelo tsa bone gongwe di gatakwang kana di lebalesegang gore go a kgonagala gore o ikemele o emegela o tlhomame o emele ditshwanelo tsa gago mme o tla reediwa batsereganyi ba gompieno ke dumela gore ba lemoga gore tsamaiso e re mo go yone ke ya ditshwanelo tsa batho go raya gore ba batang ba lela ba re ditshwanelo tsa bone di tsuolotswe kana di gatakilwe makgotla a tlamega gore
a ba reetse a bo a rarabolole dilelo tsa bone. Ke ba lemogile botlhe, ke ba lebogile diagente le botlhe badiri ba puso ka maphata a yone a harologaneng. Betso nna le lona go na le dilo dingwe tse ke ratang re sa tsietsege mo go tsone tse e leng dipilara tsa tsamaiso le ka ha ke lebang dilo ka teng. Ke rata re dumalane re bo re tlhaloganyane mo goreng tshwanelo tota go tewa eng. Ha go twe tshwanelo a right go tewang tshwanelo jaaka lehoko le tlhalosa ke se go tshwanetseng, ke gore se go tshwanetse ke tshwanelo ya gago. Ha re re ke tshwanelo ya gago, bangwe ba ka botsa gore e nna tshwanelo ya me ke e hilwe ke mang, ke e tsaya kae? Mongwe a re nya e mo motheong, o e tsaya mo motheong ka gore e kwadilwe gone ho. Boammaaruri ke gore tshwanelo ga e tswe mo motheong, le ha e ka tswa ka tsela nngwe e kwadilwe mo go one. Tshwanelo ya gago tota e tswa mo go wena gore o motho teng wa tshela. Motheo seo se dira ke go e lemoga, go e rurihatsa le go e tlhomamisa hela. Ga se gore motheo ke one o go han tshwanelo, tshwanelo ke ya gago. Fundamental right, inalienable right, ke gore ga o ka ke wa e ananya, ga wa tshwanela go e lopela gore o bone ditshwanelo tsa gago. Ga go tlhoke bolope ka gore ke ditshwanelo tsa gago. Ga o di kope mo go nna, o ska wa re ha o bona ditshwanelo tsa gago di diragadiwa bo o leboga nna gore re kile ra ipetšhetsa. Bona motho yo lebole yo pelonte o re neela ditshwanelo tsa rona. Nnyaa, ya metiro ye ke e romilweng ke lona ke go tlhomamisa gore ditshwanelo tsa lona di a diragadiwa la di a kola. Ke yone tiro ya me e motho hela jana ha re ka e tlhaloganya. Tiro ya me ke go diragatsa ditshwanelo tsa lona. Ditshwanelo tsa lona ke eng? Ke gona ga go nna le tsietsego, batho ba harologana ka kutlwisiso. Tshwanelo e tona ke a go tshela, the right to life, gore o tshele. Ha o e batla ha e kwadilweng teng, o ka e batlela ko section 4 ya molao motheo. Ga e go he botshelo, botshelo ke ja gago. Ha e le sengwe o bohilwe ke Modimo, nna ga ke Modimo. Constitution ga se Modimo. Botshelo jo o bohilweng, jo constitution e bo lemogang, e bo tlhomamisa mo mokwalong. Go raya gore ke tshwanelo ya gago. Me raeng right to life e raya gore ke gona ha ba diagente o kgona go di harologanya diagente ka boleng le tlhwatlhwa ya tsone, gore ha re bua dilotse ha o mo reeditse a reng.
bangwe ba re nya wa tshela ha ile gore ga gona ope o go sokeletsang kgokgotsho ha o ntse ha lehela o le nosi go sena yo go tshwenyang o kgona go hema pheho e wa tshela go ra gore tshwanelo ya gago ya go tshela ya diragadiwa go na le ba ba akanyang jalo gore ya ka o ntse ana go lebeletsa motho ga a swa kere ga gona ope o mo kgamileng nya wa tshela tshwanelo ya gagwe ka ha tlase ga section 4 ya diragadiwa mme go na le diagente di sele ba ba hetang goneha ba ba botsang potso ba re ha re wa tshela re ra go diragala eng ka ene a ona le dijo a ona le bonno a ona le ditlamelo tsa ka tshelang tse di ka motshetsang a ha lwala o bona bongaka le kalahi e tshwanetseng a ha batla go ithuta o kgona go ithuta a o kgona go tsamaya a gollesegile ebile a babalesegile a tsone ditlamelo le dithoto tsa gagwe di babalesegile dilo tse tsotlhe ha di sobokwa ke tsone tse di hang karabo ya gore a motho yo wa tshela ha go to a tshela o ntse ha le o bolailwe ke tlala o lwala go sena kalahi o robala ka tlase ga setlhare go sena ha o ka robalang teng re bo re ikgalaletsa re tsamaya mo re re nya mo Botswana ditshwanelo tsa batho di siame di a diragadiwa ka gore ba tshela mme ba ke ba le ba kgabakgabega ke tlala le lehuma le tshotlego le kutlo botlhoko ra bo re sa diragatse ditshwanelo tsa lona tshwanelo hela ya go tshela ke sone se Chief Justice wa ko India agente tota YV Chandrachart ka 1986 a thola kgang e thata a tshwanna ke gore a ranole gore tshwanelo ya go tshela e raeng the right to life are the right to life includes the right to livelihood tshwanelo ya go tshela e akaretsa tsotlhe tso o itshetsang ka tsone ko India 1986 Botswana 2025 rare tshwanelo ya gago ya go tshela a e tlogela kontle ditlamelo tsa itshetso dijo boroko kalahi thuto a tseo di kgaphelo kontle re lebelela gore nya mme o hema pheo gore a gore o siame jano ya mekutlwisiso e tshwana le aga Chief Justice Chandrachart ke tla re la tshela ha lena le se le tshelang ka sone se se le tshetsang ha re se re gore gore santse re le mo ikgarathelong ya gore ditshwanelo tsa lona di diragadiwe ha re dumalana ka tsonetse santlha gore tshwanelo ke se se go lebaganeng se se go tshwanetse se o sa se kopeng mo go nna se o sa tshwanna go se lopela ha wa tshwanna go lopela le ene go rumente tota boikarabelo ja ga go rumente ke go tlhomamisa tsone dilo tse ke di buang go khona kana go sa khona ga ga go rumente o go kale ka tse di diragalang mo botshelong ja gago ke gone o tla reng tautona yo tsene wa khona sko ya reng ya ke a morata o lebegana le maitseo
a tse di tshwanetseng di go tlamele di a diragala a ha o moreeditse a bua o bonala kana o utlwala a kgathala ebile a lwantshana le gore tsone tse di tshwanetseng di go tshetse di go tlamele di diragale ke dilo tse re tshwanetseng re di ele tlhoko ka gore re setse morago ditshwanelo ke sone se go ne go gakgamatsa ha gongwe gore go bo go na le ntwa e phagetseng mabapi le tshwanelo ya lona ya lehatshe la lona gore go no go mannwaeng lehatshe kele le rekilwe bosupi kejo go bo go tenya mirile go ngora bo re le tsaya mo go bone le letsere ka thulaganyo e ntseng jang a no go le ka mokgweng ka le letsereng ka teng ha go se ka mokgweng go ra gore le tsulo tse di tshwanelo tsa bone kana go ene le tsa lehatshe la bone a re baakanyeng di emotse ke dumela gore ha re leng teng gompieno ha re na le dipharologanyo mabapi le ditshwanelo re tle go di nela hatshe re bo re di bua re bo re dumalana gore mme ra go dira jana gone go lwantshana le go tlhomamisa ditshwanelo ke gone mo go dirang gore re tshwenyege ka gore a bagodi ba tshela a bana le tsa itshetso a ke re ra batho ba ba sa tloleng ba bereka ba gongwe re rileng ba godile anong ba retire mme ba ntse ba teng a jaanong ba latlhwe go lebalwe ka bone e be nna morwalo wa masika a bone ba le bone ba imelwang ke dikgwetlho tsa botshelo boikarabelo ja puso ya bone mo lehatsheng la bone ke eng pharologano ya babusi ha o ka ela tlhoko e ne e sa re nyame a balatho e ne e le seelo gore go tlamelesega ga bone go ka siama ha go beilwe ha bangwe ba re nya o ba neetse 100 pula ka kgwedi ba siame bangwe ba re nya ga gona ope o ka tshelang ka 100 pula ya nna ntwa e tse re dingwaga ya hela e le 200 pula gwane go okediwa ka 10 pula o itlhela e nna 830 ho jaanong ga bo gotwe a mo ke lone le godimo ba go rogile a gona sepe se se ka tholang se dirwa le a tsele ka wa ga re ka ba neela go heta nna ke bo ke akanya le ba ke ne ke na le bone re re 830 ga lekana a re ye go hapelenyana re bo re dumalana ka palo ya 1.8 ye ke sa suting mo go yone mme gongwe ke tla suta ha ke suta ha go 1.8 ke tabo ke ya ko pele ke seng ko morago ke gore ke rata re tlhaloganyane gore selo se re se beileng ra se dumalana rotlhe ke 1.8 ga re ise re goroge ko go ene mme go ne go le botlhokwa gore go nne le sekai sa gore re ya kae re ya ko go 1.8 a ha re ya ko go 1.8 re ka supa ka go boela pele ko go 600 nya a re yeng hape jana le ha re sa goroga
ra bo re tlhaelela ga go 1.4 ga ra goroga mme ke sekai sa gore 1.8 re ya ko go ene mme ke a le tlhomamisetsa gore diemo tse di thata tse re mo go tsone di bokete tota ke tseo sa robaleng ga o di akanya mme gare ga dikgwetlho tsotlhe tse 1.8 ra go goroga ko go ene ra tlamega gore re goroge ko go 1.8 re lebile bagodi hela ha re imolotse bagodi ba re imolla ba ba ntseng ba rwele boikarabelo ja go ba tlhokomela ra ba imolla go raya gore bana ba bone ba ba berekang ba sokola ko boga borone le ko kae ba bane ba tlamega gore kgwedi le kgwedi ba romele 500 a sale ka 500 a ile gore o teng jaanong o ka tudisa a itse gore nya motsadi o siame ga isa goroge mme ga go maswe mo go kalokalo 1.4 ke ne ka bona ha tsene 1.4 go itumetse go binwa go ga teng ga intumedisanyana mme gape ga nkutusa botlhoko ke re ha ile gore batho ba itumela 1.4 ka bokete jo bokana go raya gore ba ntse ba imetswe tota ba ntse ba tshelela mo mathateng go utlosa botlhoko go lemoga gore re ntse re le tshidisetsa mo diemong tse di thata ja mo 1.4 a duduetswang ka bokete jo bokana le batho ba ba lebole ba ba lebogang mme tswelelang le ntse jalo mme le itse gore ga re ise re goroge 1.4 e ne le signal gore re a kae ne ke sa batle gore go nne le ketsaetsego ya gore re ya ko kae ha re lebelela re bo re re mme kana go na le bana ba banyenyane ba itsana pe ba khodiso ya bana le thuto le thutuntsho ya bone ba re malatsi a botlhokwa go gaisa mo botshelong ja ngwana a botlhokwa go heta ke malatsi a ngwana a ntlha a 1000 ha sena go tsholo mo malatsing a gagwe a ntlha a 1000 go na le dilo dingwe tse e leng gore ha di ka seka tsa diragala ngwana yo o ka nna o bo mmolaetse ruri mme ebile dingwaga tse di botlhokwa go gaisa mo kgodisong le mo botshelong ja ngwana ke dingwaga tsa gagwe tsa ntlha tse 7 ha mo dingwageng tsa ntlha tse 7 ngwana yo a sa bona tlhokomelo ke gore jaanong botshelo ja gagwe jotlhe ke go leka go baakanya go setse go senyegile ke sone se puso ya boere go lemoga gore bana ba ba botlhokwa kgodiso ya bone e botlhokwa puso e ska ya kopana le bone ko sekolong ha tsile go bala standard 1 puso e tshwenyege gore ngwana yo o tshotswe o kae
o diragalelwa ke eng mo dingwageng tsa gagwe tsa ntlha tsa go tshela malatsi a gagwe a ntlha a 1000 ke sone se ra borere le ga go ntse go na le dikgwetlho tse di behileng jaana ope motsadi wa Motswana mo Botswana yo o tsholang ngwana yo o tsholwang yo o tshwanetse a lebagane le thuso nngwe e tswang ko pusong 300 pula bogolo ga re ise re goroge mme re supa signal gore e re ha go padile go kwakwaletse bana ba ba wela mo isong mme 300 pula wa ngwana yo o tshotsweng e se ke a natsa bana hela ko tleliniking 300 pula a goroge mo leineng la ngwanayo mme kopo ke gore a tle a dirisediwe go tlamela ka go ka kgonagalang ka teng ene ngwanayo go botlhokwa gore go nne jana mme ra bo re dira phetogonyana le tsone di-ministry ra bo re dira go tweng Ministry of Child Welfare ke gore bana ba re ha ba bula matho ba itse gore go na le ministry o itebagantseng tota le tlhokomelesego ya bone child welfare and basic education re supa gore re tsaya bana ba ka tlhoagalo nna ha o ka ntemoga ba lese le ntemoge ha ke dikaganyeditswe ke bana gore boitumelo ja mme ke jo bo gakgamatsang go ga teng go mo go nna ke dumela thata mo baneng ka jalo go no go tama gore re nne le ministry wa child welfare o lebaganeng le tlhokomelo le tlamelesego ya bana ke tsaya gore 300 pula yo ga a lekana mme re ntse re mo mosepeleng se sengwe ke dituelo tse di duelwang ba ba berekang re buile ka selo se re se bitsang living wage ra bo re ba selo re re go na le ha motho a sa tshwanelang go wela ko tlase ga gone e le dituelo ra bo re ba 4000 pula re buile pele dilo tse ga re o di bue ka molomo ka gore le mo baebeleng gatwe in the beginning was the word in the beginning was the word go ne ga nna le hoko and the word was with God and the word was God dilo ha o di bua ha go wa bo profita ga re ha go di profite di se di diragale di te di kgone di diragale ke sone se ke eteng ke re batho ke re ga o ka ke wa etelela o se mo profit o tshwanetse o kgone go profita o bue dilo di se di diragale ete dilo tse di go tlame ene se ikokotlelo sa gago dite di diragale ka gore ha o di buile go le pele
di na le go diragala. Nna tsotlhe tse ke di buile bontsi ja tsone ke di bone di diragala, mme le tse di santseng di ise di diragale di tsile go diragala. Ke a le tlhomamisetsa. Ke ne ke re loganye dilo tse di motlhogo jang. Bangwe ba re go a buiwa thata ga gona se se diragalang. O bona gone go bua ba re I decree and I declare. It's an affirmation. Ha o buile jalo le go kole o le buile le na le go ya ko modimo, mme modimo o na le go araba ka nako ya gagwe, seng ya gago. Wena sa gago ke go declare, o bo o tswa mo go tsone, ga se tsa gago jaanong, ke tsa gagwe. Mme ene o re rutileng go rapela re o sena go di bua jalo o di lopa jalo, o se kwa dumela gore o tla di bona, o dumele gore bile o setse o di bone, o bo o lebogela gone gore o di bone. Ga o ka kwa etelela o se mo porofite, tshwanetse o kgone go porofita. Mme ma ke porofite dilo dingwe di le 4 ga gompieno, ke di bue ka bonako. Sa ntlha ke gore ngwaga o tshwanetse re wa go hela. Botswana Meat Commission e bo e bereka sentle, ebile e tlisa dipoelo, ebile e duela barui. Ha go te ba diegetse ba sena go isa dikgomo tsa bone ko go yone mo malatsing a le 5 days. I declare and I decree 2025 ga ke bui ka o tlang ka re gompie ngwaga o. Sanka sa bobedi Botswana a ke la e bona gore ya phutlama ena le mathata. Ngwaga o tshwanetse re wa go hela Botswana e bo e dira dipoelo, e bo e tsamaya sentle. I declare and I decree. Botswana Agricultural Marketing Board ngwaga o tshwanetse re wa go hela e bo e dira sentle, e bo gate e kolota balemi madi a kanang ka $40 million. 40 million. Ngwaga o tshwanetse re wa go hela e bo e duetse balemi bao botlhe go sena yo e mo kolotang. Sa bobedi e bo ena le ditumalano le balemi gore jaanong ba lema ba isa gone ko go yone mabele le mmidi, korong, all the grains. Mme ba bo le bone ha ba isitse ba duelwa ba sa kolotiwe mo malatsing a le 5. I declare and I decree. Sa bone Botswana Railways yelone ya paretsweng ke mathata e tshwanetse ngwaga o ha o ya go hela e bo e bereka sentle, diterena le di bona di tsamaya ka botswerere, ebile e dira dipoelo mo ngwageng wa 2025 ha wa go hela. I declare and I decree. Dilo tse di re rwesa boikarabelo bongwe puso yone go na le dilo dingwe tse ntseng e sa di dire sentle, diphoso tse di hakamatsang tse puso e ntseng e di dira tse di bakileng gore makalana a ke a buang a ba a sa dire sentle, a
a gomagomelwa ke go phutlhama jaanong puso e mo thulaganyong ya go baakanya diphoso tse ke na le go tsaya nako ke lebile diemo ya ke tshwana le mohudi wa thobolo yo go teng Sniper o nna pele a leba a ba reetsa le medumo le pheho gore e ho ka jang a ba lebella sa batang go se hula a tsaya nako Sniper ga ba tabogela ba thuntsa ebile Sniper se sengwe sa se dira o reetsa pelo ya gagwe gore e betsa jang heartbeat ka gore trigger o e goga ha pelo ya go e betsa ha o re ha ita bo go ga trigger o ka hosa botlhoko ba itsana pe ba re o reetse yone pelo so sa ntha o e katise ba re tshwantse e betse ga 60 mo motsotsong e se ka ti ka go tsietsa tshwantse e betse sentle be re ha gare ga di heartbeat ke gone ha o gogang trigger ke ro sna go bala seemo o go lebella pele anong wena gore o mo seemong se sentseng ya go tsaya nako mme ba senang kutlwisiso ya dilo tse bo ba re ke o rapa me ha gona sa se ira go thelele ke o ntse hela dilo di a senyega kanto e emetse nako e reng ka yone se o tla se dira se bo se tlisa dipoelo tsone tse o di batlang ka jalo dilo tse ha ke di bua le lona le tlhaloganye gore go tse dintsi tse di diragalang tse re sa di buing ebile re le sa di bone tse di lwantshanang le go baakanyetsa gore tsone tse di diragale diphoso tse di diragetse di baakangwe ebile di baakanyesega ke sone se ke ne ka bereka ka tidimalo ke bo ke romela bangwe ko DRC a ke re bangwe ba re go tsamaiwa thata go batliwa eng nna ke le gantsetse jaanong ne ka romela setlhophanyana acting CEO wa BMC na le mo go bona DRC ba ile go saenela tumalano ya thekiso ya nama ya kgomo ya Botswana canned stew ko DRC ka ditlhwatlhwa tse di tla dirang gore BMC e simolle go emelela go saenwe go dumalana ra gore order ya ntlha e tshwantse e tsamaye beke yone ya $4 million dilo tse di tla diragala jalo mme ko di kopanante di tla bo di dira yone thulaganyo yone ke reng makalana a ke a badileng a tshwanetse go ema ka dinao a dire diphoso tsotlhe tse di dirilweng re di baakanye sepatela sa lona kana ga se simologa e ne e le sa Lutheran Church go gongwe mo tsamaong ya nako ba bo ba se ithola ba re sepatela ke se jaanong rona re se tsamaisitse re tswa mo go sona goromente a batla re nya re tla se tsaya morahi wa bore nya mme le rona re teng ga bo go dumalanwa gore morahi o tshwere 20%, puso e tshwere 80%. go raya gore ha le ntse jalo le ba tsaya karolo
ka dilekanyo tse di ntseng jalo go nna a shareholder kana a partner mo sepateleng se go raya gore ha go twe ditshenyegelo tsa go tsamaisa sepatela se ke 100 pula puso e tshwanetse e ntshe 80 pula a ke re e tshwere 80%, morahi o ntshe 20 pula ka gore o tshwere 20%. ke tumalano e agileng ka ha tsamaiso ya sepatela sa lona sa Balete Lutheran Hospital e ntseng ka teng. Mme mo dingwageng tse dintsi boammaaruri ke gore goromente le ene o tla ba a leba ko morahing 20% a ba a sa tswe, goromente a ba ntsha 80%, go go raya gore go nna le shortfall, go nna le ditlhaelo. ke sone se se bakang gore ha gongwe dilo di bo di sa lomagane sentle. Diemo tse re tshwanetse re di itse re bo re akantshane gore re a direng diemo tse 80-20 morahi wa leka mme ga o kgone go tlisa contribution ya one ya 20%, go raya gore sepatela jaanong se rana ka 80%, mme ebile le ene goromente ha nna le dikgwetho go ka ba ga dieganyana 80% yo, go raya gore batho ba modimo ba ba kwa jaanong ba sweletse. ke dikgwetho tse re tshwanetseng re itebaganye le tsone. ne ke re ke e bee jalo re utlwe le a le ka seke la mpha dikarabo gone le yaakanye le hantse le tsamaya le bo le ka tswa megopolo le dikgakololo gore mme ha ntse jang dirile ha ke robetse ka yaakanya ka e lora mme ke bona ile gore o ka e leba jaana mo eteledipele re bo re ka e sekaseka mmogo. ke sone se se dirang gore dikgwetlho tse di re apereng di bo di re apara ka bokete jo di re apereng ka jone, mme re tlamega gore re lepalepane le tsone re tle re di rarabolole. mme maitlamo a puso ke a re a bitsang re re universal health care. ra re mongwe le mongwe o tshwanetse a bone kalahi e siame, mongwe le mongwe ke tshwanelo, the right to quality health care. ao na le madi a ga ona madi o tshwanetse wa kole bongaka jo bo siameng, mme gore o kgone go boakola bongaka jo go raya gore go nne le ditlamelo, go nne le tsone dingaka. go nne le melemo. ma ke simololle ka melemo. melemo ko ga goromente e tsamaisiwa ke lekalana le lengwe go bidiwa go te Central Medical Stores. ke gore melemo ya rekwa ka thulaganyo e rekwang ka yone e bo e bewa mo storeroomong se se tona go bo go nna go tla go tabolwa gone ya kgante le mengwe e utswilwe ga go itsiwe ko e teng, ye mengwe e expirela gone ha ye mengwe ka gore mongwe o itlhetswe ka boxe go gongwe e bo mapodisi ba e tshwara go raya gore melemo e anong ke di-exhibit ya go bewa ko police station mo storeroomong tsheko ya tebe tsa 5 years
ha tsheko ya go hela molemo o le ga wa bolo go expire o expire go emetse gore o to o supegetswe judge kana magistrate gore a re motho o itetswe ka box re ra ye ena le dilo tse ke a di itse ke kopane le tsone ha ke ntse ke saka ditsheko ke itse ditsamaiso ke di itse thata jaanong ka gore ke a di itse bile ke a di tlhaloganya ke lemoga gore Central Medical Stores ka ha e tsamang ka teng leone ya re paledisa gore melemo e goroge se sengwe se se tlhakatlhakanyang ke gore goromente o tla ba re ke batla penicillin e dirwa ko Brazil kana ko India re itse gore e dirwa ke mang gone kwa mme re batla batho mono re batele penicillin o bo batla ba re ba tendera nang ka le batela penicillin ka 10,000 pula dose e lengwe hela o mongwe a re nang ka e dira ka 9,999 ba harologana ka 5 thebe ba bogotse wa mongwe re nona ka e dira ka 9,990 ko tlase ga ba bangwe ka 10 pulanyana bo go neelwa ene yo mongwe ya ba ngongorega nya yo le monetseng lesika la gagwe ke lone le le boena mathata go go ra gore go emisiwa tendera ya ema go iwa ko court go a go tsewa 3 years go sekwa tendera ya penicillin go ra gore ha re ka ke ra reka penicillin ka gore thulaganyo e emisitswe ditendera tse di ratiwang di re di a gone ke sone se re ha ke bua ke bo ke re o bona thulaganyo ya ditendera ya re tlhakatlhakanyetsa ba re ya o batla tshenyetso setšhaba tshenyetso setšhaba ke yone jaanong gore dilo tse di tsamaye sentle ke gore di direlwe mo pontsheng o bona ga e le gore penicillin e irwa ko bokete a goromente a e gone ko e dirwang teng kwa a ba re a re la re penicillin e teng e ke bokae nya penicillin ke 10 pula nya ba lene ba re 10,000 na re itse ya 10,000 re itse ya 10 pula gongwe goromente a ba ka ithekela ene a sa roma ope mme nna thulaganyo e ke yakantse ke batla go e simolola go e sekaseka gore a e tla bereka ke gore ke bo ke bitsa bone ba ba dira melemo e re tlankwano lona thomang madirelo gone ha kana ha le sa dire melemo e mono bang warehouse a ke re melemo e ra le bolela gore na re na le go dirisa jana le jana le jana le jana e ra tumeletseng le e beha lona e seng rona ka tlase ga tlhokomelo ya lona re tahela re le neela ordera lona beng ba melemo le bole re neela mo re go batlang re bo re isa ko batho ha go expire mo warehouse ya lona ke ga lona go ska ga expire la mo diateng tsa rona ke lona le tsamaisang ke gore CMS re ntshe wena CMS e nna bone beng ba madirelo ba beile melemo ya bone ha rona re ta re tsaya mo go bone re isa ka ditlhwatlhwa tse di kwa tlase ditshekatsheko tse ke di dirile nna di ntsupegetsa gore re chargiwa 20 times more ka thulaganyo e re e dirisang gompieno ya go reka melemo ebile gongwe go heta go raya gore re tshwanetse re hetole ka re ntse re dira dilo ka teng mme re a go dira hela jalo mme ebile re tshwanetse re hetole mo nakong e khutshwane le tla utlwa go lla bone ba nne le di-middleman ha gare ha yo puso e anong e re kgetholotse nya puso ga e go kolote batho ba puso e kolotanang le bone ke ba ba tlhoka melemo ba
se re se batlang ke gore melemo e goroge ko go bone e sa turi mo go heteletseng ebile e sa tlhaele. Re batla thulaganyo e tla reng ngwaga o ise o e go hela melemo e be e sa tlhaele e goroga sentle. Jaanong ha tshenyo kana tatlhegelo e ntseng e diragala teng re tshwanetse re emisa. I declare and I decree ditlhaelo tsotlhe tse di teng ke boikarabelo ja puso gore e di baakanye tsotlhe. Ke gore nna le lona re a tshwana go nganga re bo re omana gore a le tshwanetse ke bongaka nya yeo ra e dumalana a re omanne gore mme o dira leng o dilwe ke eng ke tlhalose gore santse go na le thaeloga le mme ke mo thulaganyo yone. Mme gore dilo tse di diragale go a tlama gore mongwe a emelele a ye ko dilong tse di dirwang te a ye go di bona a ba tlhomamisa o se ko a utlwa ka magatwe. Batho ba go raya ba re nya melemo e a tura e bona e riana rra tota ebile ke go thomogetse pelo ka ke re 10,000 ha o botsa ko melemo e dirwang te ba go raya ba re molemo o ke 10 pula wa re 10,000 wena o ntse mo ga borone mo officing o reka melemo ka ma 10,000 a ka bonga a rekile melemo e mentsi kana a dirile tse dingwe. Re tshwanetse re emise wastage jaaka ntse hale le hale go tlile gore batho ba tsamaye. Ha itsholelo ya rona e emeana ka ha e emeng ka teng ditaemane ke tsone tse ntse re remeletse mo go tsone tse le itseng lotlhe gore gatwe jaanong ha di rekwe mo ngwageng tse 5 tse di hitileng 5 years, the last 5 years. Tlhwatlhwa ya taemane, the value has gone down by 25%. 25%. Tlhwatlhwa ya gouta, gold, over the last 5 years has gone up by 800%. Gouta e tswayana, taemane e tswayana. Go na le bothata go gongwe gone ha. Mo tsamaisong theko le thekiso le thulaganyo epe e dirang le ditaemane go na le bothata bongwe. Nna ke a boitse ke bo bone ha ke ntse ke didimetse ke lebeletse ke boetse tlhoko bothata ja ditaemane ke bo lebeletse mme re tamega gore re borarabolle mme re tlo go borarabolle thata re tlo go borarabolla dikgato di simolotse di a tsewa jaanong tse di mašetla tsa go rarabolla dikgang tsa ditaemane. Sa ntlha go ne go tlhokagala gore go iwe ko ditaemane tsa rona di na le go isiwa teng ko Antwerp. Ke go lebagana le bone ba ba dineelwang mo mathong ke ba bolelele ka taemane ya Botswana gore beng ba yone ba ba nthumile nna ba shakgetse kwa ga ba itumelele dingwe ke ba bolelele ba ska ba utlwa go monolo go ga borone kwa re batho ba go ba shakgetse o ngadile ke lebagana le batho mo mathong re sa omane ke ba bolelela dilo ke tshega mme ke thwahetse phetela mme ha ke boa go ne ga nna le tokahalonyana jaanong ba kgobokana kgwedi e tlang ko America, New York le ko Las Vegas ba ilo bua ka ditaemane tsa rona. Bangwe ba tabo ba rena ba leseng ba bue ba lesebe ba bue ka ditaemane tsa lona le nne mo ga borone mo le pere ke go supula mo gore go tenyata o tona o teng mo ra mona ga e gope ke ya gone ko go buiwang ka ditaemane tsa rona ke ya teng gone ko ke a go bua ka ditaemane tse ke bo ke bua gore rona beng ba tsone ha lona le tsa dikgang le thaba mainane rona beng ba ditaemane ra re go diragale eng ka ditaemane tsa rona. Mahoko a ba tshwantse ba utwe mo go nna
ga ke romeletse ha re batla go a bua lona le romile nna ke gore ha ke tsamaya kwa leile lona le ko ka nna ke ba bolelela gore ditshwanelo kwa di ntama gore batho bale ditaemane tsa bone di ba solegele molemo o di sa ba o solegeleng gompieno ka ga le di tsamaisang ka teng mme potso e be nna gore ga ke ba botsa ke taba re a kere a ga se gore nna yaanong mongwe a tsone le ba ke nang le bone re di tseye re di tsamaisetse a ga se gore go nne jalo re ta utlwa gore ba araba ba re nna ka rialo mo boemong ja lona ra go goroga mo seemong se e leng gore taemane jaanong e tla bo e sa tswe mono e sa pholotšiwa e sa kgathiwa re a gone koo ga le ka ela tlhoko signal ya pele ga o re o kgona wa indicator re simolotse go indicate re gomagomela ko ditaemane tse le kopore le ditswammung tsotlhe tsa lehatshe la rona di ta skinditswe mono di sa tlhotlhiwa re a gone koo le ntebe sentle ke a ema pele ke bo ke reetsa pelo gore e betsa e reng ha gare ga di-heartbeat tabo ke go ga trigger lona le tla utlwa go thunya hela le bo le itse gore go raya gore monno la ntse a didimetse yana o ne a reeditse a kala a sekaseka mme jaanong go diragetse ra gone koo ba ga rona ba itseanape ba re kopore tota ba re meepo e mentsi e monwe e polymetallic a ba re polymetallic ba raya gore ga go twe moepo e ke wa kopore go tswa le tse dingwe mo teng go na le silver gold other rare earth minerals bo vanadium di dintsi ha ba rwala go sa tlhotlhiwa ba tsere 1 ton ba re ba go tlhotlha ko ntle ha ba tsena kwa go tswa copper go tswa gold go tswa silver bone ba bua le wena ka copper tse dingwe tse ga ba go bolelele a ke re o itse gore go epiwa copper ko Phikwe tse dingwe tse ne di tswa mo teng tse di tserwe ke mang a re itse jaanong a di tlhothiwe mono re te re di bone e te re le ga re sa itse re mo gone ke eng leina la go ka se mo kopore ke ra e bona mo gone ke gone jaanong dipoelo tsa ditswammung tsa rona di ka berekang sentle ga tsotlhe di tlhotlhiwa mono beneficiation gone mo go tlo go tlhoka molao ha ke tla ka one molao wa teng ke tabo ke ntse ke tshegagela jang mme ke thona mephetela e le gore ga gona ope o ka emang ga pele jaanong re gata re ya gone ko a ke taemane a ke kopha a ke re bata diemotse yaanong kwano dilo tse di dirwa ka thulaganyo ya molao ko maatsheng a mangwe tautona o tsoga phakela Traore Ibrahima Traore ha tsoga re tswetse go tswetswe a ke rena a tsena ka thulaganyo e o tsere puso ka ha e tsereng ka teng ebile o ka e dibela ka ha ka e dibelang ka teng ke sone se re ha tsamaya o bona gore o thometse monna go ka nna se se nnang gone wena o tsamaya o thometse jaanong mme ha bapisitse le ena a dira yana re ta le rona ka tsela ya rona ka mme ra go goroga gone koo ke tsa re la e tlhaloganya kgang e bokete gape e borai ka gore bone ba re ta bone re ba kgoreletsa ba simolola go nna diphatsa ga ba lemoga gore jaanong
go akola mo go ntseng ba go dira go a hela ba nna diphatsa go raya gore re itise ba ka go reka ba ka reka gone ba reka bone ba eteledipele ba lona le utlwa ba tsogologile ba re monno a re sa thore mmata ano ba gatelela o gatelela a re nna re utlwa re ditamane tsa rona di polichiwe mono ya tamane tse di o rekisiwa ko mahatsheng ba ka reka ba tlhakatlhakanya ba batla motho yo o nang le kelello yo ba tlhaloganyang yo o kgonang go emelana le diemo a sa itlatlarietse mme re a gone ko ba ga rona ke ne ke re tlhaloganye dilo tse ditlamelo ga re ngange ha le bua le re tlhoka tsela e tswang kae ra kae bangwe ba soletse gore tata re a gana tautonanyana eneo ga ke gane le ga e le sepe nna se ke tshwanetseng ke se dire ke go tlhomamisa gore ditsompelo tsa gore dilo tse di diragale di teng A1 go tswa ko e tswang teng go a go helela ko e helelang teng re laleditse re beile mo pontsheng re ope yo na le madi yo ka e tlhabollang a e dira gore e nne tsela ya selekanyo sa ko mahatsheng ka boleng e tsengwe dipone e tsengwe sengwe le sengwe se ka ganna le leruo mo go yone yo ka kgonang gore direla jaana a sa re utswele ebile a sa re tsietse e le mogwebi yo ikemetseng a dira a o mono kana o kontle ba re ya go tlhoka madi a go godimo ga 10 billion ha le teng mono yo ka kgona le mo go lona le teng nya o ka atara go tabe go tenya batho ba ba neela ditsala tsa bone nya ga se ditsala rona re ba kgang nna ya yo tanga ba re ke ka dira ka thulaganyo e re ka dumalana le yone re bona gore e re siametse re bore re e dira bangwe ba rona ba ne ba ntha ba re nya tautona kana ko Zimbabwe tsela hela ntse ana go bewa tanka ka habo go bewa tanka engwe ka habo go bewa le pako yana e be na toll gate le rona re direng jalo re tsenye di toll gate gongwe le gongwe tse madi mo batho ke bo ke gana ke re ga ke gane puso ga ena madi mme ga re ka ke ra utswela batho ra ba tsela madi re beile ditanka mo di potholeng tse re di bonantse a re baakanyeng pele ditsela le gone re di baakanye di tsene mo seemo se re motho a e le bayana a ba etsa nna nako nngwe ko UB ga bo go tamolitsi yo mongwe a tswa ko a tena tswa DRC a letsa a ne re le bana ba sekwele ra bo re batla ditsela tsa go sukunyela re sa duela le nna ka bo ke sukunyela mo teng ke sa duela go mme no go duela hantse ke le mo teng ke utlwa gore monno ga letse anong o phunya phego o tswerehetse mo go akgamatsang ya ke utule bothoko ke tsama ke a go batla ga go duediswang teng ke re ke duele e le gore ke tsene mahala ke sukunyetse mo teng ha ke le mo teng ka utlwa gore golo ha go tlhwaetswe go monate go a letswa monna o iphelleditse mme ga ke a dira sente ka go sa duela ka bo ke tsamaya ke re ke a o senka ke ithala ba emisitse go duela go duedisa kuto bothoko ya mene ya nna kgolo jaanong ke batla go duela ke lebogele botswerere jo ke bo bona ba emisitse ba nya go tšhaisitswe batho ba ne ba duedisa ba tsamaile nka ba bona kae ba re a re itse raitso a ke re ne go duelwa ga ne ka hosa ke ne ka ska ka duela mme ke santse ke na le kuto bothoko jaanong ke batla mo e reng o tsamaya mo tseleng ya teng le wena o bo nna le kuto bothoko o batla gore go tile go duelwa 50 pula go tswa go ya mahalape ne ke re ke ka le neela yo mongwe 50 pula tsela e ka ha e leng te ka teng bile e babalesegile ke rata mo e reng ha o duela
o bo o le wena o bona gore o duelela eng ke sone se e tla reng ga e sena go dirwa jalo e tla bo e ituelela yona ke ra re tsentse di-toll gate tseo jaanong le wena o itse gore go tswa ga kwa Francis Town ga gona go pega thaere ya gago e ka thunyang teng ga gona go pega o ka thulang pudi kana kgomo mo tseleng ye sengwe le sengwe se siame ebile ya koloi ya go e ka diragalelwa ke mathata go na le ba ba ka thusang ba e goga ba e ba ga go siame gore tsela e babalesege ga go ntse jalo le wena go te o duele sengwe ga gona go ngongorega ke tsone dilo tse re di eletsang mme gone mo go bidiwa ka diteme tse dingwe gote public private partnership ditlhabololo di kgona go iragala mme di sa irwe ke goromente ena a dirile gore di kgonagale ka gore tsone hela ga di diragetse ka botsone di ka ituelela mo sebakeng ke gone mo re go setseng morago ke gone mo e reng re le ra re go a go diragala se re bo re ra gore ba goebi le ba mono tota ha re ra mogapi a re o aga matlo o ra gore botlhe ba ba teng ha ba ba nang le bokgoni a re mo constituency nngwe le nngwe a re a le a lona tota go agiwa le 1000 every constituency ye ga se re mang go mo parlamento a lona nga kwa re nna ke batla matlo a le 200 ra re 1000 constituency nngwe le nngwe re mabeo ye ga e omanelwe ye ga gona upe o tla tsietsega mo kgaolong ya lona le tata le omana gore mme o ka ba 500 a bega ko taung ba 200 ko mogobane ba bokana ko otse yeo ke le ka e bua mme one a tlang ko go lona ra mogapi ha bua a ra 1000 mme ebile a re maikaelo a gagwe ke gore kgwedi yone tlang ya July e se ka ya hela thulaganyo e se simologe ya 1000 go bua ra mogapi nna ke eme ga morago gagwe ke mosetse morago ka mokgwetsa gore thwagala ra mogapi dira mme a re go tla nna jalo dithabololo ba ga rona ga o tla re di tsamaya sentle o tla bona go sena ope yo ngangang le ope go sena mo palamente kana mo councilora yo omanang le ope gore ga gore go tshwanetse go nne jalo ka gore bone beng ba dithabololo ke bone ba tshwantseng ba bue gore ba batla eng nna ga nka ka tswa ko mahalape ke bo ke ta ko go lona ke bo ke le rage lona mo ga malete le tlhoka se le ga nka ka le irela jalo lona le bolelela nna gore rona mo kgaolo ya lona re bona re tlhoka se le se go bua lona le laela nna le ba ke berekang le bona nna sa mebe nna go a go batla ditsompelo ke ipetse selo sa mehela e seng sa ga goromente gore ngwaga wa go hela nna hela ke le nosi ya ke ntse ke tsamaya ke bo ke reisitse $600 million ga re o bee selo batho thata ba go kale ka sengwe gore nya mme o paletswe ene o tlhaeletse ga go 500 million nyao ga gona motho mme ga o tahela gore ke ta ira sengwe ke ta le ka go tsena mo leboteleng ga o sa tsena mo go lone bo re nya ke lekile le bone le lona go padile ne le tsa gore ke ma o ka tsena le wena o ka tsena tsa o tsene wena e le wena o rile o tla tsena mo go ka tsena mo go lona so a re batle dilo tse di sa kgoneng gore re di kale ke sone se nna ke reng $600 million yo e reng hatla a ba sa go goromente go te ko parlamente go bewa hale mo letloleng balimi ha ba ta ba re batla ditrakere tse 5 ba mo go bane kana ba ko kae ba tabo ba ya ko letloleng le ba ikopela
ba o ba supa gore mme o bona ga o ka re neela tse 5 diterekere tse wa ba wa re phunyetsa le sediba rona plan ya rona e ntse jana le jana le jana ra go lema se re bo re ntsha dijalo tse di kana re hirile batho ba ba kana dipoelo di bo di nna jana gone mo ha go utlwala madi ao a tla ba bereka tsone dithulaganyo tse di tshwanang le tse ke simolola jang ka gore ha ke ntse ke le mo mosepeleng one o ke lo yantshetsa gore le nthome ke ne ka ga sa male mahatshe ha ke batla go seka diemo tse gore nako a tene ke ba ra ke re mpha madi a ke ka campaign-ang ka ona ka gore kwa a gona seng ka campaign-ang ka sone ba ne ba ska ba nnela mme ke ne ka ba kala ka ba tlhaloganya nna le bona ra nna le kutlwisiso ka kgona go bona gore mme batho ke ba diegetse ha ne ke ba tletse go sa le pele nka bo ke ba lokolotse jaanong ke ba simolotse ya ke ba raya ke re ke batla 600 million wena o ka ntsha 100 wena 100 wena 200 wena tlisang kwano ba ga rona tsenyang ha ba botsa rwa go ira eng tlhalosa di-project batho ba mme kwa ba mpatla didiba ke tshwanetse ke di banee le tlo di bona dilotse a ke re ne le re bona le sediba kae tota ebile tsa didiba ga se nna yo ke ka dile rarabolela re dikoloti ga na le teng gone ga beula o lwa ntwa e a sa robale a re na nthare ke tshwanetse ke rarabolle ke arabe potso e botswang batho e ba kgobang ebile e ba nyenyehatsa ya o nosa kae a re potso e tena batho ebile ya ba nyenyehatsa ka gore ya bo e ba kgetholola ka gore ga bana ko ba nosang teng ga bana didiba a re goromente o tshwanetse a arabele batho potso a ba hedidiba a ba phunyetse didiba go se ka ga thola go nna le o nosa kae ha le ntha le re le batla sediba tota le bua sone se ntseng se le mo thulaganyong ya ga re dikolote ke sone se ne ke le go tsabong beke tse pedi tse di hitileng go na le sediba ko se se neetsweng morahi ba thuswa ke puso ka lenaneo le le leng teng bao ba phunyediwa sediba goneha sa bo se go kelwa gape go tsengwa di-pipe di tsamaya 5 kilometers di ya ko ba ruetseng teng bao ba neelwa thulaganyo jaanong ga ke ile ko go bone ke ile go ba neela go ba rolela sediba se se mmuso ba ntha ba re raetso kana jaanong sediba ke seo se re neetse le metsi mme dipudi tsa rona re ba rui ba dihutshane kwano nna gore re ruile bo magaolwane re batano o romele diphoko tse di siameng re te re tlhabolole ke a lutho ebile ke dumelana le lona a ke ro a bona le lona la rialo le batla didiba gore le kgone go itshetsa le itirele mme thulaganyo e re tswang kgakala re bua ebile re tshwanetse re e tsosolose e ke sa itseng gore go tsile jang gore re bo re e tlhokomologa ke a dikoporasi e batho ba ne ba ikgobokanya ba bo ba lema ha e le gore ba lema sengwe bo ba kopana ha o phuntse sediba ga o se phunyetse mamang o se phunyetsa morahi ha o tla ka dithuso o di tisa ha e le koporasi batho ba ba bereka sentle dithuso tse ba di tlhokomela ha go tlhokagala boitseanape gongwe ba ba katang ba ba rutuntsha goromente go tara a ba romelle batho ba go nna jalo mme ko bohelong batho ba tshwanetse ba kgone go dira ba ba ratang temo ba kgone go lema barui ba kgone go rua kgwetho ya rona e lebaganeng barui bangwe kana ba utlwa ke re nna ga ke morui ba tsaya gore ke raya gore ga ke itse sepe ka temo ke itse thata ka yone thata
dikgomo tsa rona gone yana mo Botswana jotlhe gate di 1.7 million di kile tsa bo di le 3 million di wetse ko tlase re tshwanetse re oketse dipalo go raya gore batho ba nne le metsi ba kgone go rua sentle ba nne le ha ba ruelang teng le mahudiso dikgomo di ate ke dilo tse di botlhokwa mme ditsela re buile ke dikgomo tsa lona tsa go tweng di tlodisetswa kwa Aforika Borwa ke yone kgwetlho e go lebaganang le yone mo metseng e bapile le di-border le ko Bokone kwa di a rwalwa di isiwa Zimbabwe jaanong re tshwanetse go na le boitseanape bongwe jo go tweng ko lehatsheng la Hungary ba re go na le smart fence ba re ke smart border fence e leng gore e na le boranyane jo e kgonang go bona kana go lemoga e o ka se keng wa phunya wa e kgaola go tle gore re seke bo ditsamaiso tse di ntseng jalo re bo re tlhokomele gore di-bordera tsa rona jaanong di a tswalwa di a babalesega go se ka ga tsamaya leruo la lona go se ka ga tsena ditagi mo lehatsheng la lona dilo tse puso e tshwanetse e di tsibogele mme ya go di tsibogela le borukhutli jo malatsing a go setse go gorogile boitseanape ja go kgona go patrola ka di-drone technology mongwe o rometse molaetsa a re ke bolelelwe gore a re ke monana wa mme gore o na le madirelo a dirang di-drone o na le boitseanape ja go tsamaisa di-drone mme di-drone di kgona go dirisiwa go lebelela le ba sepodisi ba kgona go di dirisa ba ntse ko ofising ba monitora ka tsone marekisetso ba kgona go a patrola ka di-drone ba kgona go bona gore mang o phamolela mang ko lehatsheng la Qatar go ne go na le World Cup ha ba bua le nna ba re matshwititshwiti a na le hale go ne go batsa 17 minutes 17 gore mongwe ha o tswetswe kana a lathegetswe ke sepe bo ba kgona go se bona 17 minutes ba re ke yone nako e no go batsa rona go tsaya dingwaga mapodisi ba tala mo bone ba re 17 minutes ba setse ba itse ba lata motho ba taba mora ba re ba ntsha phone ya motho ba mo supegetsa mme mapodisi a rona ba mpontshitse maloba gore ba na le boitseanape jonejo ba ne ba mpontsha mongwe a utswa di-cable go bapa le mmololo a Riverwalk ka 2:15 phakela ba mo lebeletse mo dikhamereng di montsha go le bolehihi di montsha di mo senola ke bona gore bona thako o moswana nyana o rwele digalase ke lekao o rola di-cable yana mo lehihi ha ntse a di rola ba ba ko command center bao ba bolela ba ba patrola bao ba ba ha location ha ntse a re utlwa modumonyana ba re o sukunyela mo lehihing o tula lepodisi le lengwe le morwala ka ha ka di-cable tsa gagwe ha ba mmontsha gore ga se wena yo a ba lemoga gore go ile hela ya so mapodisi ba rona ba na le bokgoni jonejo ke gore hela bo santse bo tlhokana le gore bo atoloswe ba ka kgona go patrola motse wa lona hela ba na le control room ba bona dilo tse ba kgona go emisa borukhuti ha re batla gore jaanong re dire lehatshe la rona le ye ko boranyane digitalization re ra gore re goroge gone mme re batla gore ngwaga o e re wa go hela re bo re simolotse ko Estonia ko ne ke le teng ona dilo tse pedi tse di diragalang sa ntlha ka utona teng a re ka molao wa go ga bona wa lehatshe la ga ana leave bile ga ana vacation gore ta utona ga ana leave
o bereka right through ke molao a re mo molaong hey man wa reng a re ke a go bolela tsa bo leave le bo vacation re di utlwalela kwana kwano president ke ene hela president o sa ke mora ka re go rona mme o ka re ga go a nna jalo mme nna ke bereka hela ka we la go tu mo lefi o teogetso la o ka re o iphile lefi wa bereka o ithalla masigo ka gore ha o re a robala wa kanya gore batho kora motswa kwa ba netse 1.4 mme kana o rile 1.8 wa tsoga o ipotsa gore nka ba gorosa jang go 1.8 o lala o lora ditoro wa phadimoga bosigo bo tsa dipampiri tsa go kwala wa kanya go bereka ya jaanong se sengwe ko Estonia ba re ga o iko diofising ga o emele ko ga gago o bo ya ko counseling kana ko go maboipelego o ile go applyela sepe ba re ga go bereke jalo ba re wena sa gago o tsaya founu ya gago jang o bo o lebelela o bo o bona potso e e reng re bone gore o tshotse ngwana o mo tsholetse ko sepatela sa Lutheran o tshotswe ka dikana ka nako ya gore jaanong account ke kana ha go sena account tsenya account ye 300 pula wa ngwana yo a tshwanetseng go duelwa go go yona ga o iwo ba ra gore birth certificate ke ngwana o tshotswe 300 pula ne le re le ka ira yang ka ena ba re ga go bereke jalo go go bona ga gona motho yo yang go applyela sepe ba re sa go ke go pressa gore submit a ke ro tsentsa account o bo pressa ya o go tsama ka nako e tshwanetseng 300 pula o tla tsena mo accounting yena o sa ya gope ba riana go diragala ke gore 100% ga gona o peo yang go applyela sepe gope kae jang maranyane ne ke utlwa le re diposo ko le tsela ma 1.4 go pitagane ke re batho ba ga ise bang kitse sentle lona le la ka pitagano ya poso na ke la ka gore madi a gore go wena o sa ya ko posong nna sello sa mme se setona ga se poso ke ta e bona ke a ya ko go yone le yone ke tle go e baakanya ke sa e baakanyetse gore o go folla 1.8 ko go yone ke e baakanyetsa disele wena madi a gago a tshwanetse a gore a kere boranyane ja gompieno go na le bo orange money go na le eng dilo tse di dintsitse ha maina a go a le teng mo systeming boranyane jo bo teng go na le mongwe ba go bitsa ba re proof of life re batla go dirisa mono proof of life o tsa phone ya gago application ya teng mo founung ha o le ba camera ya mo teng 30 seconds ya bua gore motho yo ke semam o ke ene a ke re o kwa dilo roma wa tshela mme go a bona la gore ga a itumela e kgona go sensa thata le gore e kgona go lemoga gore motho go na le sengwe se se mo tshwentseng mongwe o mo supile ka thobolo a ke re o kgona gore mongwe a gore a re romela a emegala a tshwere thobolo ya kgona go phika gore mme ga a siama sentle ga mo seemong se se siameng maranyane a kgona go measure le blood pressure o sa ya ko ngakeng blood pressure gompieno boranyane infrared technology le tse dingwe di kgona go tsa temperature ya motho ya ke re le dira jalo ka covid ne batho la gamala go tswi motho a sa go khoma a ba bona temperature wena o tshwere go ga teng o itira go kapala mme anong maranyane a leng teng ke gore o kgona gore o dirile jalo mo application ya teng mo founung ya gago e bo e romela ko tleliniking gore motho yo pressure ya gago e ko godimo e bo e romela next of kin
nkuku a go kwa pressure a gagwe e ko godimo o tlhokana le gore jaanong a ye ngakeng mme ko go mahatseng one ambulance be e emela o sa e kopa e be e go lata go mo ke proof of life, proof of location e go nopola ha o leng teng ambulance be e goroga dilo tse di a diragala ko mahatseng a mangwe rona re bo re nna mo kgoteng ya gara motswa re dumela gore ga di a re tshwanela rona re tshwanetse re ye go fola go siame jalo puso go be go te ke yone tota e fodisang batho nna e ha ke tlogela ke le neela ke le busetsa yone ke re tsang puso ya lona dilo tse di tshwanetse di bo di diragetse e rile ke bua le mongwe Maloba ba ne ba nkomanya thata ba re dilo tseo di buang ebile go bonala gore o tlile go di dira re tenwa ke selo se sengwe hela ka wena wane o bua gore wena o kwa bereka go eta 10 years kgang e o e didimalle o itse yang gore tare morago ga 10 years bo re go okeletse ka se ka labala le ka go ira jalo ka gore dilo tse di tshwanetse di dirwe di tshwanetse di dirwe mo ngwageng tse di sa eteng 10 ha di ka eta 10 le bo le itse gore a go padile jaanong ke batla gore ke losetse dintsi mo ngwageng tsa ntlha tse 5 tse tharo tse tsa ntlha ramogape o tla ba agile matlo a le 100,000 bole mo opela matsogo le re hey gore a re motho ke senatla tota a ke re ke 1,000 mo constituency nngwe le nngwe di constituency di 61 gore a re ke 61,000 already wa ga le 3,000 gone yana ko Khale View gore a gore ke 61 plus 3,000 64,000 at 3,000 o simolotse 61,000 o toga a simolla ka July a isa hele o tla ba a salwa ke 36,000 ngwaga tse tharo ha di hela 100,000 o tshwanetse a ba a dira nna ke rile 12 months wa ntlha ke batla gore ke le direle ditiro di le 100,000 ga ke se ke suti gone ho gotlhele tsa ntlha di tlo tswa mo gone mato a gara mogapi mme ebile re rile ga di agiwa yana matlo a agiwa ba ba berekang mo teng ga gona o ko tlase ba ba tla bong ba bereka mo kagong ya matloa ga gona ope o tla bong a amogela ko tlase ga 4,000 goromento a lona gone yana o mo dipuisanong le babereki re le ka go betla ke gore go ntse go le thata yana madi a ntse a seo ditaemane di ntse di tshwaragane le bothata re le ka go losetsa gore mme sengwe sone re se dire se se ka emeletsang ba ba ko tlase sa ba gorosa ko go 4,000 mo go goromente e tere ha re ya ko go ba ba ikemetseng re ba rare goromente o dirile lona le emetseng ba se ka ba re le ba ba re re emetse lona re lwa le dilo tse ba ga rona ha le bona re gasame jana re batla gore ka tekodiso State of the Nation ka October kana November ha ke ema pele ga lona ke bo ke le bolelela ka tse ke le di soloheditseng jaanong tsotlhe tse le di buileng bana le bogole diemo tsa lona ke di utule ga se tse re ngangang ga re ngange ga re ganetsane ke ditshwanelo tsa lona se re tshwanetse re se dire ke go tlhomamisa gore go peko le leng teng tsotlhe tse ntse le di bua ka ebile ke lona ba le di itseng ke lona ba le di tlhaloganyang le ditharabollo le na le megopolo rona re tshwanetse re nne hatshe le lona re dumalane re utlwane re bo re tlhomamise gore tsone tse le di lopang di a diragadiwa le kgethollo e le kopana le yone le kgethollwa ka gore motho o na le bogole go bo go nna le tiego mo go a seseng
o utlwa gore ka re ko Estonia ga o latele batho ditamelo di ta ko go wena re batla gore re goroge mo leng gore puso ya lona ngwana ha tshola wa kwadisiwa ka birth certificate ko registrar of births and deaths go mo ga death certificate ha go sena go diragala go tshwantse go tsene mo systeming go bo go supa gore motho yo ga sa thoa le botshelong ka jalo tsotlhe tse ntse di lebagane le ena ha ile gore ke ditamelo go ra gore di a ema yo o tshotswe yo o godile o gorogile mo seemong se tse di mo tshwanetseng ha le mo dingwageng tse ke tse o tshwere dingwaga tse di kana o tshwanetse a nne le o mang jaanong o bona o mang re batla gore a se ka simolola ko go 16 hela ngwana ha tsholwa hela a neelwa birth certificate a ba a neelwa le karata ya go ya o mang e o ka reng ha o tsamaya ka yone o tola bordera o bo o ka e tsenya mo machining yana ha o ya Namibia ke re ko re tola ka bo o mang e bo sa tholo ba le ba o mo tsenya mo machining ha re twi o bobile o tlhabela pele maranyane a tshwantse a re kgontshe go ira dilo tsonetse dikgwetho tsotlhe tse le di buang mathata o tlhela a la bua a ke a utlwang a ke a tlhaloganyang a ke dumalana le lona mo go one a tshwanetse a rarabollo ba ba hoseditsweng ba dirile tiro ba bangwe ba buile ha ba sa duelwa ba bangwe ba sa duelwa ke bahiri ba bone nna re bua le minister wa minerals and energy gore go na le meepo ne re bua ka meepo nako eo batho ba teng ba tao ba epa be nako ngwe go tunya yanong go a tswalwa mine o mo liquidation ba bereki bo ba sala ba ntse ha ba sa duelwa jaaka ba BCL re tshwanetse re dire thulaganyo jaanong e o pe yo reng o dira kgwebo a ke la itse go na le go mo go teng workman's compensation ha motho a ka gobala mo tirong kompone tshwantse bo ene ntse duela gore ke insurance go yone kompone ya bo ithohaletsa gore e tere ska re motho mmereki wa yona a gobala madi a teng a bata go tsewa mo go yone a ba go tsewa ko letloleng le ntseng e duelela ko go lone gongwe nako e gorogile ya gore re nne le letlole le e leng gore ha o hira o le mohiri go bo go na le ko o duelang teng gore e tere ha o ka ba wa tlhoka go duela motho ga bo go thomamisega gore wa mokolota madi a kgweditse tharo a ba ya ko letloleng le a tshwere judgment ya court letlole le bo le mo duela gore go se ka ga nna le dikgwagakgwagano go na le ditsela tse dilo tse tsotlhe ba ga rona re ka di rarabollang di ise di diragale ke gore hela ngwe re na le go itsemeletsa re nna bonya go akanya re bo re emela gore mathata a re itlhele ke gone re bo re tlola re re jaanong motho ke o a kolotiwa jaaka go diragetse ka BCL ebile go dira gormente ke diphoso tse di dirilweng tse di sa tshwanang go tswelela di diragala go tshwanetse jaanong ha re ya ko pele o pea o security company ha o tla bo re lebela ona le babereki ba le kae ba 30 o tshwanetse o duele premium every month gore ha o ka nako e ya hita o sa kolote o pe o sa re o ka boelwa ke sengwe mme hela gonne go na le makata dimetšhe tsa gore ha o sa duela batho kana kompone ya gago e tswalwa dikoloto tsotlhe tsa gago di ye go batla kwa di duelwe gonne le some insurance program ke ditharabollo tse re ka di dirang mme betso re buile dikgang tse di dintsi mme ebile ga se re ka di hetsa lona hela itseng gore ka nako tsotlhe matshwenyego a me ke a tshwanang le a lona mme ebile a me a heta a lona ka gore rona le tabo le tshwenyega gore ga gona ditiro
ga o bereke nna ke tshwenyega gore ga gona ditiro ga o bereke mme ke batla o bereke ke gore ga ke robatswe ke gore ga o bereke go ga teng ga go ntseye sentle ke batla gore go berekwe mme ebile ke a itse ke a dumela gore re ka kgona gore go nne jalo nna ga ke tshwane le ba batho ba ba reng lehuma kana ke selo se se tswang kgakala ga o ka ke wa se kgona go se nyeletsa nna ke dumela gore lehuma le ka nyelela gotlhelele e seng go le hokotsa go le ntsha gotlhelele eradication mongwe o ne a mpotsa pele ga ke ya ga re lebile ko dithopong thare ga o ka soboka gore o batla go ira eng ke mo reile kare ka mahoko a le mabedi a le mararo to eradicate poverty go nyeletsa lehuma mo matshelong a batswana ke tsone hela se ke se tsenelang ga ke sena go dira jalo tabo ke le raya kere ya metiro ke iweditse tabo go sa tlhokagale gore ke kalakale le lona le tabo le itumetse go sena le ga e le mathata mme re goroga gone koo mme le nne le lepile Botswana Railways Botswana Agricultural Marketing Board BMC re simolotse go baakanya dilo tse kgomo tsa lona tsone tse ga di sena re di kganna gore di ska tsa utswa di bo di oketsega tshwantse le nne le go le di rekisang teng sentle le duelwa le sa sokole hela jaaka go kile ga bo go iragala mo dingwageng tse le tsa bogologolo mme ke leboga gore re bo re buile ga o bona ke ne ke re le bue pele ke ne ke raya gore ke utlwe gore a mathata ke one a ke a itse mme ke bone gore ke one tota le dikwele tshwanetse bana ba ba tsena mo go tsone dikwele tsa lona di mo seemong se se thomolang pele di ka go hela gore o tsena o lebega o tlhela go na le dikhuti mo classroom go ga teng go tlhabisa dithong mo lehatsheng le le tshwana la rona go utlwisa botlhoko bana ba ba botlhale ba ba tshwanetseng go tlhokomelesega ga ba ya ko sekolong o re o ba ruta gore ka moso e tenne batho ba ba itsang tsia o ba tsenya mo ntlo e le gore ceiling ya wa go dikhuti ditilo tsa teng di onetse mo tlhaloganyo ya bone o jwala boitlhobogo o jwala go inyatsa mme wa re ba phadisane le bana ba ko bo Singapore ko bo Hong Kong ko bo China ba e reng ga o lebelela sekwele se ba tsena mo go sone o bona gore ga tota ga go twe sekwele go tewa gone rona ga o ya ko sekolong o bona o ka re ne re tswa mo ntweng ya maragana teng mme anong boikarabelo jo botona ke go tlhomamisa gore dikwele tse di a baakangwa thuto ya go hetoga thata thuto ya go hetoga ka tsela e le lona le tla e gakgamallang ebile e tla le tshosa ka re ang go e hetola ka teng le thuto ya tiro ya diatla go itirela ya hetoga re simolotse ka gore bana ba lona ba ba tsenang mo di vocational training institutions ba ne ba duelwa ma 300 pula ka kgwedi allowance go bo go dira gore yone thuto ya tiro ya diatla e nyatsege gompieno re ba isitse gone ko ba bangwe ba duelwang teng 1.9 go ntse go sena madi a re batla go ba supegetsa gore thuto e ba e neelwang e botlhokwa le yone e tere ga re ba emeletsa ka re tlile go ba isa ko go 2.5 botlhe mme re bo re sa ba tseye ko go 300 le bone ba goroge ga go 1.9 ba gorogile gate ba bula ka ha se July ke August
ha ba tsena ko sekolong thulaganyo ya ma 1.9 a bone tsa bo isimologa e ntse hela jang ga re ise re goroge mme ra supa gore ra kae dilo tse tsotlhe tse ke di bua di tle go diragala di simolotse laago la gore di diragale le simolotse ra go tsena ko go 2029 re mabeo le nna re sena se re ka se harologannang letabo le mo hakgamalla ha bula molomo a re mono wa kgona ha re wa bua re mono o di kgonde go se re sa tlhole re ka gomana le lona kgante le letabo le jaanong re a go thophaeng batho dilo tsa rena di re tsamaela sentle ne ke re ba ga rona ne ke le tlhoageletse thata jaanong ne ke re ke te go le lekola ke tse dikgang le lona mme le lona le nne le ntekola le kwale matshwenyego a ngwe la romele a goroga kana a ngwe la ke sa arabe ka gore ke abo ke pitagane mme ke abo ke bone mme go bona gone mo go lekane gore a gore ke tshwenyege a ke re ke morongwa wa lona ga le tshwenyegile ke tshwenyega le go heta mme ke dumela gore betso dilo tse re ta di rulaganya mmogo ke ta nne ke boa ke ta go le lekudisa mme tse dingwe ga gona go ta nna ke belaela gore go tata lona le ta le bina le itumetse le re kana yanong 1.8 yo no re mosologeditse ke yo ke mmona mo founung ya me ga go nna jalo ke gone nka bina nna ke re nya mme re simolotse yanong 1.4 ga ke bine ke a hutsagala mme ga re tsena go 1.8 tabo ke simolola yanong ke riananyana e se gore go wetse e le gore jaanong ke bona gore go tswa mo go 1.8 ra kae ka gore re tshwanetse re se ka ra helela re nne re ye ko pele mme re tshwanetse re tsene ko go ene 1.8 pele re bo re nnanyana ga le senana le lapa ka ene yaka ke itse gore letoga le lapa ka 1.4 yana bo re ya ko go 1.8 ga le lapa ka 1.8 bo re buisana gore ano re ya ko kae re bo re sutelela ko pele mme ke a le leboga ba ga rona ke itumelela gore ke bo ke tlhotse le lona ke le batho ba ke le ratang thata ke a leboga pula ba ga Malte tautona isa ye go tsa manno a gagwe ke supa jana gore tautona matshwititshwiti a bona ngatetse mo kgotleng ye ba go rulaganyeditse mpho e leng gore ne ba batla go e neelela hela gone ha mme yone mpho e tautona e dirilwe ke ene ngwana wa rona o bidiwa gote ke ene Phetso Montshiwa is a former Kagiso Senior Secondary School student sa art ke motaki o ithutela botaki ko University of Botswana botsore jone jo le ta bo bana njo bo dirilwe ke ene monna nayo tiro e o e dirile in 2 days o na le batsadi ba gagwe ba teng gone ha mokolanyane yo botswerere jo a re mo pele le go figa pe wow wonderful mme beso re le itse gore re na le metlagana gone ha mo metlaganeng ya teng go na le o mongwe gape motlagana one ke wa robotics
one maranyane a tautona a ntse a bua ka one o eteletse ke bana ba ga rona ba kagiso senior secondary school le one ke e leng gore ke project ya lephata go kwane le go fi gape nngwe ya ditiro tse leng gore o na di tlhalosa bua ka tsone ke yone ya bonna housing scheme ena tlhalosa gone gore bongwageng tse tharo tse di latelang ba ikaela jalo puso ikaeletse jalo go aga matlo jalo a le 100,000 mme a supa jalo gone gore per constituency e tlebe e le 1,000 a ba netegaletsa gone mo Ramotswa gore matlo a le 1,000 a one bonna housing scheme a tla simolola go ya jalo ka kgwedi ya July e leng wa dilo tse e leng gore tautona o ne a ditlanya gone ga tlhalosa tota gone gore maikaelelo a puso segolobogolo gore ba re puso e kgonne le gore e be ba goroga mo e leng gore gotlhelele ga gona le huma dikgang tse e leng gore o ne a di bua mme gongwe sengwe se e leng gore Honorable Boniface Bashi Mabeo ale go fi ba ga balde ke le dumedisa ka pula ke setse ke boleletse gore nako e sile tautona o na le meeting ko Tlokweng jaanong ke tla leka go covera dikgang tse ka bonako ke simolole ka go recognize tautona Dumaboko le marona Kgosikgolo ke be ke re protocol ke observer yotlhe botsadi tautona ra disolofetso tsa gago mo nakong ya gampieko nna ke ntse ke re amene tla be re go lebile ke teng gore go supporte mo nakong ya gampieko a kena go bua sepe ke ntse ke re amene mme ke kopa go feta jaana councile ya rona ya ga Malete ha ke le ska la tlhola le dira jaaka le dirile le ska la baakanya tsela yes kontre se ka gore tautona o etla le ska la ira yalo le ska la bela ntira yalo le be le khatha mothoko ga tsela mo le khatha le baakanyetsa tautona gore a tle go bona le se ka la ntira jalo pasop e nela bofelo CS e nela bofelo ke batla gore tsela e re tsamaya mo gore letsatsi e tshwanetse gore re lekane e tsamaye e nne sentle tsatsi le letsatsi kana yamba ga Malete alright ne ke sa batla go sulafatsa ke ne ke feta ka yo fela pasop ra o buile ka seporofeto le nna tla ke tla ka same tla ke bua seporofeto same o buile seporofeto sa gago se makgamu a le mane ya ka o se buile seporofeto se ke se buang tautona ke batla gore le wena o nne o ntse o re amene tautona seporofeto sa ka sa ntlha ke se tsela ye o tlang ka yone ye o utlwileng e relela gampieko ka e fetsa go baakanyediwa wena mongame tsela ye no se fela ye ga go ka tshokana ga iragala gore metsi a tshologe kwa a ka tuntunyologa ka nako ngwe a kile a tuntunyologa re sa itse re a tswa fokae go fa le ga tala wa go tshwanela ke go tla go tseiwa ka chopara mo ga gona kwa o ka tswang teng tsela e re tsenang ka yone e be re tswa ka yone e nngwe fela selo seo se borai ke tsaya gore ke bua ka yone ga mongwe le gape ga nkitla ke emisa go bua tautona ke kopa gore o re amene ameno wa gago a ba ntela ka tsela e tswang ka fa e yang o dika e ralla sa kutswane kwa ya o dika e wela ko o tsekwa ha o ka ntirela tsela yeo la ga re ka betcha amene seporofeto sa me sa bobedi ke se tautona bona ra ye ya ga rona e la ga e tswala ka 7 o'clock nyana mme re masika ka kwa re ditsala ka kwa gape mongame metsana e ka faye mo South Africa e mentsinyana metsana e ka faye mme ebile ga bana dishopo tse di kalo
go ka thusega gore ba kgone ba tsene yana ba tlogele diranta tse ka kwano re ba okeletse nakonyana segolo oketsa le ga le ka 3 hours le ka tswala ka 10 segolo 9 ya gago le maswe ra e kopa sa profito se sengwe sa boraro ke se tautona ke kopa gore o re amene ke rile amene mo seporofitong sa gago le nna ke mo profita wa ba ga malete seporofito sa boraro sa mekese tautona la re ka betšha ditediamo tse di mo Botswana segolo jang Gaborone di setse di tsilwe ke nako setse di feletswe ke nako ke batla gore wa ge nna le wena re tshwaragane stadium se re ka kgona go re ikite sehuba ke rata ka go tlhola o ya kwa le kwa o bona ba bangwe gore ba ira dio tse dintle jang boatle fo godimo fale re na le space ke se ke a se bona ke batla ma South Africa e re ba tswa kwa e re ba ikgatla ka FNB ya borre le rona re nne le ya rona fa tautona e re amene mme ebile stadium seo ke rata ka gore goromento a gago o batla go itshwaraganya le bagwebi Triple P stadium seo a re se leke tautona ka Triple P a re se leke re ba neele naming rights yaka ba dirile kwa FNB ko South of ko Johannesburg kwa a re nne le ya rona fa tota ne ke eletsa gore stadium seo ne ka re ka se bitsa ka mma rona molonto kgosi mosadi seboko ne ke na le toro eo mme yaanong ka ke a itse metaele ya Triple P gongwe re ka bore ra ba neela di-naming rights mma rona ke a mo itse o tla re fasta sele a ba ntsa ikoba fela ka ene ke molwanto wa rona le ga a sa bokiwi a re opele mma rona le gofi a stadium seo a re se leke tautona e re amene tautona mongame ke itumela thata gore o ntse wa leka o buile ka dikompone tse le tsa bo penicillin dikompone tse o ntse o ya kwa le kwa o ntse o di checka right re na le lefatshe ke le lefale a dikompone tse o di tla kwano penicillin eo a etla go dirwa mo ga malete mo ka gore sampo re na le lefatshe ko o tsekwa ko mogobane kwa go na le tlhoko la ditiro rona ba re farare re sampo re na le lefatsheng le le gaufi le le mo A1 le le gaufi le Gaborone le le na le di bordera tautona e re amene a dikompone tseo di tle ka kwano rona re ready bile ra di batla re tswa pelo gore le rona dikompone tseo di tle ka kwano re tle re kgona gore re go fe lefatshe ke le ka go buela ka bonako gore ke fetse ke ska ka go dia mongame ke tsena mo matshwenyegong metsi au metsi tautona se se mmakatsa metsi a goroga maabane re na le malatsi a matlhano a seo a bo ba itse gore o etla ka re ba tla bereka ke a itse metsi a go re bakanye kganye ya metsi tautona ke tla nna ke ntse ke tla go go ena kganye wa bona le wena gore kganye ya metsi e re sentse stress se se maswe thata ke go solofetsa ke gore ke re 10 million o ke mo letleletsweng mo jareng gore ke tsise ditlhabololo mo kgaolong ke tsere 10 million o wotlhe le ga e le thebe ga ke a mma ke reile water utility sikare tsaya 10 million wo le le ke go baakanya seemo se gore ba gaetso ba bone metsi ke dirile jalo jaaka o itse tautona re dumalane gore ka gore di-office tsa mapalamente di a shota gongwe ba bangwe fale ba ka eta ba re ka dikoloi nna ke rile ka re ga ke batle koloi jaraye ke batla gore kganye ya metsi re e tshwaraganne re le ke go e baakanya ke kopa fela gore tono a metsi le ba water utilities a re tshwaraganneng kganye ebile lona go batla le boe gape ka gore meeting wa rona one o batla o le molejana ke fitilene ke kgoma fela yana tla nna ke ntse ke bua ko pele tautona kganye ya school for the deaf center for the deaf le BLH we need a new approach we need to change ha re ka ke ra tswella go ntse yana e sale ke tsena dilo tse di tla go nna gangwe le gape every 3 months ke ya go Ministry of Health ke ya go Ministry of Education a ke tshwantse gore ke go raga ditafole 3 months mongwe le mongwe ke batlela bana ba madi a ke ka kgona go ira jalo a mme go ka kgonega gore batho ba tshele ba sa duelwe sentle ka fa go tshwanetseng ka teng ga go ke ga ba la kgonegile tautona nna le wena ha re ka se ka ra duelwa
la re ka betšha le masole ba ka saluta thata ba o sa duelwa ke kopa gore a ko re bakanye kganye re buisane le ba health re buisane le ba education ga ke batle go nna ke a go lwa 3 months mongwe le mongwe subvention ye e sa tle le kgwedi e re ntse re tsweletse re ntse re lwa dilo tseo ga ke batle go supa ope ka monwana ke kopa gore a re e bakanyeng ba Ministry of Health ke a itse gore agreement ya lona le ba BLH ya bokhutlong re dire ntšhwa a re crafting in a new way. We are new thinking, new approaches, all looking out for the human rights of workers, of the people. Gore ope a ske ba tlolwa ke salary ka letsatsi le le tshwanetseng gore ba ska ba bolewa ke di stop order ba ska ba kujwa go ba rentang teng jaaka ba buile ke a ikopa gore tseo a gore di bakanyeng tseo gape lone subvention e na le dijara e sa oketsege e ntse go le one fela yana a re bakanyeng dilo tseo ga ke batla go sulafatsa sepe mme tse ga gona gore ke ka tlhoka go di bua ditshwanelo tsa setho le ditshwanelo tsa mmereki ditshwanelo tsa babereki ke ditshwanelo tsa setho dikompone tse di ko tauntsele di sotla ba gaetso tautona dikompone tse di ko tauntsele tota re batla dikompone di tle kwano difeme di tle ka kwano mme ga re ka ke re be rata go prioritize gore re ire di profit re sotla ba bangwe ha e ka ke go thelele ke tswa go dikomponeng kwa ye yone ke tla e bua Botswana stili kwa ke tswa go bo Masidikwe kwa ga go nna sentle a go re buisa le ba labor ba ire inspection surprise inspections. We need a new approach, we need new ways of doing things gore re tlhokomele ba bereki ka gore dituelo tsa bone tsone di ntse di le go tlasegale e be re ba re tla go ba sotla gape ha ke Allah e kgonegile mongamekele ka go bua ka bona go ka gore ke a itse gore o mo lebelong ke a ke wela jana ka go leboga sa ntha ke go ba go leboga ba gaetso ba ga maletiki le bantle thata wa itse thata ba gaetso ba bantle ba gaetso ba tshwaragane re ka tlhoka jang go nna bantle ra tlhoka go tshwaragana jang re eteletswe pelo ke mmarona re ka tlhoka jang ke batla gore ke le leboga gore lebe le tsile ka dipalo tse di kana tautona ke go leboga thata ke ikobetsa mongame ke I'm very humbled gore be o tlhophile go tla mo ga malete go santse o le mošwa o santse o nkga starch kana o tshwana le nna mme nna ke se fele starch ka gore ke kgopha diretse mme o santse o nkga starch sa botautona ke o bo re fa tlotla e kalo gore o tle go gata mo ga malete o santse o le mošwa seo ke se lebogela thata ke lebogela gore bo re file tlotla e kala a re fenta utona le go fibetso ke go solofetsa gore tautona ke tle go tshwaragana le wena ga o bua ka dilo tse di ka tlhabollang Botswana tse di tla tlhabollang ba gaetso ke tle go tshwaragana le wena tautona wa itse gore ga ke sa dumalane go gongwe ge eta gore ke gatelle fo ke sa dumalane le wena teng mongame ha e le gore e tle be le go benefita ba gaetso ke a go gatella mongame ke kopa gore o nkine le diatlametsing ke tlabe ke ditse a thomo fela ya ka o buile o morongwa ke buile jalo go ke tlhola ke utlwa ba mpitsa go ntse motlotlegi mabeo nna ke morongwa fela le gone leina la me ke bolantšha pula ba ga malte a le gofi jalo ene re Boniface Mapeo a botsa jalo kgotsa a leboga pitego e leng gore e hano mme ala motsana batho gongwe e le hela gona go gakolla tse leng gore tautona na di bua di sekaenyana hela o na supa ka ha e leng gore puso e tlhomame kgotsa puso e ikaeletse go tlhabolla mehama e harologaneng o bile jam ka hama wa botsogo o bile ka mohama wa thuto o bile ka temothuo boranyane ha mmogo le ditsela le dikgwebo ka go harologana mme ala gongwe re ka nang kola dingwe di le nne tse leng gore tautona na bua ka tsone a tlhalosa gone gore e tla re hangwa go tla go wela e be le gore puso e tsere temaisele ngwa tsone tse na bua ka tsone ke o tlhophile jalo makalana a le mane o tlhophile jalo le kana la BMC o tlhophile e Botswana ha mmogo le BAMB Botswana Agricultural Marketing Board ha mmogo le Botswana Railways
e le one a e leng gore o ne a tlhalosa gone gore e tla re ga ngwagono o tla go wela e be e le gore a dira jalo dikatso tse di bonalang tse di kwa godimo ka kopa lehoko la gago le le molemo Jehova go tsena mo go rona modimo a rona ka kopa kagiso neelano Jehova ntate le thithibalo Jehova ya moya mme Jehova o re etseditse hela jalo modimo Jehova dikgang tsotlhe Jehova dilelo tsa batho ba gago le ha ba sa arabiwa Jehova ka bongwe modimo Jehova di kwadilwe ra Jehova di ofisi Jehova di taya go bulega go ta berekiwa a go tema duo Jehova ntate ya mata ka re go tshimolo go no le lehoko modimo a rona mme Jehova lehoko e be le wena kgosi ya kgalalelo mme Jehova morago ga lehoko ga diragala Jehova tse di molemo le gompieno Jehova lehoko Jehova le buegile lehoko Jehova le utwagetse modimo a rona mme le ta diragala ka tubelo kgosi Jehova ntate tswa le tautona Jehova mmabalele mo tseleng Jehova le ba tsamaya le bone Jehova Jehova tswa Jehova le kgosi kgolo Jehova o bosigwatse Jehova le kgota ya gagwe le ba lete bothe Jehova ntate le batotegi Jehova le baruti Jehova ntate ya mata Jehova le bothe ba ba tseneng ka dikgoro ka lebitso la morena wa rona Jesu Kriste re go lebogile amen re utlwile jalo tautela nang kwala jalo makalana le mane a e leng gore o ne a tlhalosa gone gore puso e tlhomame gore e tla re ga ngwago o tla go wela wa 2025 go na le tema e leng gore e a bonala sengwe se nna se tlhalosa ke gone gore makalana a tshwana le la BMC makalana a tshwana le la Botswana Agricultural Marketing Board ha mmogo le Botswana Railways ke yone a neng a nankotse a le mane a tlhalosa gone gore e tla re ga ngwago ya go wela e be le gore tema ya bonala mme ebile a dira jalo dikatso tse di bonalang ga mmogo le gone dipoelo tse di bonalang o supile jalo gone gore Botswana Railways ke ngwa tsone e leng gore re batla Batswana go tsa balete yo ene le tlotla matlhaphiri motho wa gaetsho a garela jalo thulaganyo ya hapegileng thulaganyo e leng gore ka yone re ne re go tlisetsa phuthego ya kgotla e ne tshwere ko motseng wa Ramotswa e tautona advocate Maboko a ne a lekola morafe wa balete ka ko mme motho wa gaetsho re garela gone ha o leng teng ha mo karolwaneng ya BTV News re bitsang Botswana Connect a re tlhodimela dikgang